talo fatu le pa iman mamalu le tatou tunu o mawhai foi o na maua mai le tatou pasalaunga ma le tatou whaapoponga i le nei vai aso. I le tatou po kalama masani o te uore o Outou Manuia. O lo tu sao atu le tatou whale fasalau i Long Beach, California, le United States o America. I le unga lima ma le vale le ma le si ufufonga o le tau fo radio Samoa. Whaftai atu e fo i le sunga i IT, sunga ia tavita la lo ulu o whengai o ia ma le tatou IT le nei tai au. Le nei itu la o le pumoni lava au noa ma le tua sivi le mawhai ia ngā luenga le nei whapukalama le mele mo le te la tuai le whaftai e vea le nei awa no wha aulo e whaftai e tuai i le whatonu le si ufonga le tai au fau ia ma lana au tau pulenga. Ia e mese fo i lātou o lo o whaatufunga ina le nei malaya e tino i matangi. E whatu a tino lava pe a lotu mai tātou. Ia ma whaali o tātou langona ma manatu. Ia lo to o ono mispo wena tangalo lo whaafuina le tātou prokalama i le nei vai aso. O whaasua whaina o le Outou Manuia. E whanaunaunga lava o le prokalama. Ia manuia ina. Ia o to fo se ina timo i nei. La tātou talo. Le tuo o mātou tua a. O le tuo le ao ma le pō. E tele o suafa.
mātou whaasuawhaina ai la o fio a tasi lava o e. O mātou toe poto ele nei malae tino I matangi. Se o mātou talanoa ma mātou whaafaltui. O Outou Manuia mo mātou tangata. Tangata o lo mātou whaasoaina le nei ngana. O whapeina lona whaaleuina. Ia mai lātou fōi o lo mātou nuti mea whaatasi nei. O lo mātou tatalo ia Outou Manuia o lawo fio ia mātou mana tunatunga. Ia miriu ufo I o mātou mauli whaatasi ma oe. Na ia langona I mātou o lo Outou Manuia o lawo fio. Ile nei mea o mātou whaia. A ila vaseisi o whaafonga mai ile nei prokalama mani e venga mamafa. Ni mea lo o whai ma whaafatiata mai I lo latou soifua ma leola. O lau tatalo leli I iao ngā upu o lo ngutu ma whauwhaunga e moli atuai le nei winga o lawo fio e te finangalo I le manuia a le o le malaia. Te finangalo I le filemu a le o le vevesi. E te finangalo fo I le ola a le o le oti. Atasi mai nganga pa iae. Prokalama a whaia nei. Ina iei ua tuai I le viinga o lawo fio. Au le filemu ma manuia I lau whanau mafuta. Nala mātou tatalo e alatu le suafo Iesu Keriso lo mātou li imal whaola. Amen. E sili lo matai pesa mai matango fie o ele ali la ei o ile mama vi ia o ele tupu vi ia o ele tupu fusia ile malama le poni sa ua sola ngate tele siu fofonga ngate tele siu fofonga e ofo nia oe pese mai e ofo nia oe e ilo mai e ofo nia oe lo matai ele mavai oia e tu não fa avava mai le amatanga e oile ngata anga le atua toluta si pa ia tamale alo le ngata leona mata utia le mamuena fasia e ofo nia oe elo ai ese mai e ofo nia oe elo mai e ofo nia oe lo matai sili lo
Ia e te whatalo whātu le pa ia malma malu o le tātou tunu o lo o ki maila lātou la au le nei fo I whapoponga o le tātou po kalama ua whaasua whaina le Outou Manuia. A whapea o lo e whaalongo ina mai le nei whasalaunga ma nei po kalama I lungo le YouTube. Ia e pei o le malaile nā pese I o lo le tele ainia tātou views a pese I o le o le tātou YouTube channel na SOTF Radio Samoa USA. So a whapea o lo e maua mai le nei whasalaunga whamamole se I o omi ane lau like I lau computer le pito I lalo. A umana omi ona share la ia a umana share ia ona tāla I o le longo, tā whaalua le longo. Ia ona whai e leo lau matawhale le si ufafonga le tau fau. O le mea lae le iei le whai o lau matawhale le si ufafonga le tau fau. Ona o te mi umalava e tu atua I se whaapoponga o tātou prokalama I nei e le ngata I le nei fo I prokalama au isi fo I prokalama a le o whainga aluenga o loo I nei. Ia vatu roa I lungo o le YouTube ia mua lava longo atu outou. Ia ona tawhao I lea o le prokalama I fafo. So ne te ia ua misia fo I manuia. Ia a mafo angana te tawai e le ngata ina like le Facebook page a tātou. Share ia a tafa lua mai le longo. Ia wa lesi na me le pese I o lo tele ina apo ia tangata nei malai. Pese a ona e pese I le ni tapula. Ona e pese I teita fola ia le whaatufunga ina o malai nei. O le alewing o le talana. E le isau tupe tutongi. E mawhaiana e tilo I le Facebook po le YouTube. Iso se mea lava lelolangi. Iso se teimi e te finangalo ai. Ma so se mai lava e mawhai o na maua e oe. E o me fwil teimi e le toi fiamana o mia o e sau telefoni e alu sau tupe tutongi ai. Ai ala a mawhai lava o na access e o e malaya nei. Iso se device lava e pe o mena leo lo o mata I tuina e Silicon Valley. Ia o mena le ia tupe ai ina ia whai maila o matawhale il si ufonga al tau fau. Wa a whairola o matawhale il si ufonga al tau fau. Ia o na mawhaila ia o na e tutonu o le inside circle. E ia la mea whaatafa whao I tein malai. Ia pe e nai mea nai na o I la tau lawa whai matawhale. E o la tau ia le, let's say o le inati le na. Le anga fo I o le isi le na. O le isi lea, how shall I say, injustice? O le isi lea mi o le tonu a malai nei. I think o loa fo ina sila fia e tangata. O le ala mi o le tonu. O le avatu o le tātou content. O le alu le teimi, le alu le ea, le alu le manatu, le alu le mafofau. O na tangola io o Mark, malvanga ia, e Facebook. O na saula to adi o dafa. Ia na kidikela I o le tangata ia haru rola I o le turinga la biti. Sa idi po feo ia le mele na monetize e la tou. So le mela o fa o mi umela utala ona e te tauna I se te me oto I se natia I la tou o provide ina le content. Wa o la tou le tapena ina le context. Ia ai e fwile tau o le content. Wa po le halava I fea le manaia ma le matango fie o le context. Ai ale ai se content. Ia e tautu apenga malai nei. Na ona tingo I matangi. Le sila le mea le na e fai e le vaenga na ia tele tangata e lau me le content I o le ale mea. E whawhaingo fie. E whatango fie le se tau. Ai e la le isi tu le e te tauna tu le e tātou. O le whaile ia Mark ma I la tauia o lo o whatufunga ina malai ia. Ia mana e whape ato se natia li o la o vanga ia. Sa play ato po kalama le mawai o tau tupe malu e lunga la tau stock. So e le ngata la e fia mana mia e le si ufonga le tau fau ia la tātou te pena ina o le malai le Facebook. Ai o le YouTube o le Google le na o le isi le na company te le inei. O le isi na malai te le inei o lo te pena ina le malai le na e le YouTube. Ina ia la tātou presence I malai na e lua.
Ia amo fu stem ya vano e nai tupe falele extra. I fatau shares o company na wa temi lava mo wai profit te tamana e mo mua pasi shareholders. Ia ona muli ele i vanga ia. Lau tatou lau kuoli e pito i lalo avita. Ia so fa umi lal tala in ia tamo fai fa pula le taua o le participate o le tatou tunu i le YouTube channel al tu fonga al tau fou. Le no vai nei ele ato se lima sfuru tatou mtafale. E fa mo e tawana ona halu ilunga le numelo al tatou mtafale al tu fonga al tau fou. Ia le ngata fo e so swani i le tatou tunu i le lumanai. Ia am fai foi ona falau te lei nai ia le tatou malai nei. So ole tala le na i le YouTube. Whalau lalo ona ua misi la tātou asolulu le vaso o mawaina umalole e seta ia ona manatu role whaisina malolonga ia nasa malolo ai i Northern California. Nana misi le tātou prokalama le vaso o mawai o le la afa pe e seisi o tingalo na loto ona le whais tātou prokalama i le vaso o mawai. Ia whamangalo mai le au ona. Au le tātou prokalama i ona tua atu. Peisa tātou manatu natu i le manatu lea when the tide goes out. Le teimi lea e pea i le tai. Le teimi e fuli i le tai. Pe sa sua a le ua pe sa pe ua sua. Fuli le tai. O le teimi e fuli e le tai. Masa tele ala ona tātou mafau o a winga o le tautai pe au o le teimi e fuli e le tai. Pe sa pe le tai a ua sua o lo loto o tutui. Pe sa tutui foi ma lo loto. Ia a le ua pe. Ia ma ua o pe ai lunga ia le tangata a fuli la le tai. O le a winga e te tau o na winga ai e le tautai. Ia le aluanga i lumolon soifua. Ia le ngata fo ila o upu e fai i faiva i ngā tai. O le winga o le tautai e fai i tai. Ia ai le manatu o le au ona e mawhai fo i ona whaatufunga i nā i tātou. I teimi e fuli e le tai e ese mai nei lo ngā tai. Le memo moalan tātou mawhawhau e awhapea a fuli le tai. Ia tu mau. Luluti poponga, a whape luluti poponga ia maua mai lava i tātou o lo tu mau. Na tātou mawhawhaula ia i le toe vaiaso le li. O le vaiaso le li i sa luluti ana poponga. O wailo le leilava e ia o luma fale i le moana e tua fale i papa. Wailo le leila vai le li wale o te tele ni ona taimi nei. Wailo fo e i o le a fuli le tai. So le memo mua lava na tātou mata i tuina. Ma tātou mana tuaina i le soifua o le li i le nava yaso muli o lona soifua. Na tātou i loa lava lona winga tu mau. Tu mau i le atua. Tu mau i lona tamaa. Mau pea lona loto i le mafuanga na laina sau o ia. O le ale mafuanga. O le sao nia o se awala e whaolaina ai le tangata. O le au maia o se isi ata i le atua lofa. E le i maua e tangata. E awha pea fo i na maua. Ia o le o toe maua nei i lato o na winga o te itai o le lotu. So me lava nai ui lava ina wa ai atu ia i le whalata la tamai o le sa tauro, le pale tuitui, whao, le tau i lo nei tu. Ia ma le māmasangia i lungo le sa tauro. Ia pe sa hama lava ia te ia nā poponga. Na sa ia te ia pele nei winga te tawana Outou mau. Te tawana Outou mau. Le vala au na vala uina ia o le tua. Ia, tātou mawhawhaula ia i le whaasoloina o tala o le nā aso, tala i le mati.
tatou maua leile tala leo le mati ua vai atu le li le mati ua lanu lau ava mai o na lau ua pisi mai e pese ia se mea o loo fai. Muli ane ina o whaalata tātu ia le li le mati. Pangalea. Ua le maua ia ni fua. Ia ona fetu ulea e le li o le la au. Ma whai atu ia i mati e. Aua lava. Aua lava ne ito aina o fua e se isi tangata. Ia whamaila o ina na umai le wha mua le mati. To e asi atu e so o le li i le aso na so ai. Ia pangalea. O mangu le mati. Ia o se a onga fo i mo tātou. E ian mafu anga elena soifua maola le tangata. E le whapea fo i e whatonu atu. E te langona lava i tino. A whapea lava e te, if you're paying attention to who you are in the world, you will come to this fundamental realization that you are here for a purpose. You are here for a reason. There is a why as to why you're here. And in pursuit of that purpose, in discovering what that why is, you come alive. You come alive. So, o ngā luenga la le mati, e te tawana fua. A whapea o se mati, tawana o fua, e tawana sa ili mai tangata i le mati, o lo fua, tu sa pele ni fuata mati. E tawana fua aisea. Ia wao le winga na le mati. E lo manatu, o se au onga le na tu ele li i mole au so oie mata mai. Le ala o onga, e te tawa o na fua o tau. Fua i fua le lei. Fua i teimi uma. Le tau whaatali se ia fuata. Le tau whaatali se ia e langona. E te tawana e fua. E te tawana e ofo i nātu. Tauna tau tua pea. Ia le tua malona finangalo. Ia malwha moe manuia ai nisi. Le isi tala na tātou maua mai le toe vai aso. Le tala le tamama o nātali e to lua. Ia tuli to i o nātali o maia i nā o i le tō vine. Ngā lulue ai. La lafo. Paise ngā luenga. Ina whamaila i o le tamatua. Ia wale lei daddy i le la walo. Ia e mulmuli ane wale alu. Ia le tamala i titi. Mai le tamala i titi o te lea wanoa. Ia e mulmuli ane walo. Ia ona whaila i o le fisilia le li. Ia ona so o ai la o nei tama e to o luona na whaia le mea na fina ngalo i elon dama. Ia whamaila o so o le tama le nalu. So e pe o le winga o le whata o to le li. E taua le whaio se ngā luenga. E taua le alu. E pelo umata mai e lua. Sa ese fo ila la fola atu. Na ilo la whaatino ina. Ia o le tama lava na fia i elto ina. Le tama le nalu ma whaile ngā luenga i le tō vine. Ia on whamaila i o le li i Outou matala. O le moe. A moe fo i moe alala. Tala lu tina e masani o na whai mai moe le isi mata. Ia ai ala le isi mata. So, o le memo muala na tātou maua ina ua fuli le tai. Ia te tau lava on tātou tū mau. E le mea o lo o tupu nei talu mai lava le COVID-19. Masalo fo i po ua sila fia e do tele o tātou. E pese i o le ua amata ona fesilingia le whaatutua o le au kersiano. Ua amata ona mafitifiti i lunga ia mea le i masani ona mafitifiti. O le whataita inga o le whaife au le na i Florida. Mai ua whaipe lava e ia mafutanga ala lato i kalesia ma wha poto tangata. Ia nei ulava ina molia o ia le tulafono. Ia manalo o whatalina na whamasinonga. Ua pese ila ua mawhiti i le mele na ona ua whaate e tū i le tulafono. O lo o whai mo le soifua malolo ina tangata. Ia o te lo ilola po o whea o sawai i le mele na ia aelo manatu e taun tato
so atu iai, because this could be a burning bush. Masalo e mawhai o na vea le nā mea ma la au tala e mū ai le whaumatia. Wae le fo e fau nei la tātou whaalongo i nā whai whiau. Te masalo o le vana mū whapena i nā i le tamai la au tala nā. Ia le wa vele COVID-19 ma mea pese i ua mū te tele ai. Ua mū tele ai ia le la au tala nā. So atonu lava i initial whatutuanga e inspire fo e le nā i tu ainga wala au. Atonu e fuini nā i mose o loo mafau i nā ma mawaro latou malosi, mawaro latou vala awina, latou sila fia le atua, pe a whalatalata i le la au tala o loo mū ai le whaumatia. Ia, tonu fo inis tangata ma mau ese. Ma mau ese pe lava o na iei mo se i tau sanga e tele au le i whalatalata i le la au. A tonu e inisio au whatutua ma tangata kirisiano fiti lo le taio lean whamane, leila o te le fia la talata i le afile nane i te ua mua i seisi. So, ele o le winga o le manatu sa o PSC, au le winga o le manatu, o le ua fiti le me lea ona o le siama le nei, ma le vairusi lea o lo o taa i le tatu lorolangi. Pele o iai ele fina ngalo o le tua. Wae se lava vala au le tua i le tangata. O nei fo i mea o tutupu. Pele o vala awina ai fo inisi. Ele tua ilona fina ngalo. Ia, na whamaile o tātou le maulo na lua, pe a fuli le tai. Ia lofa pea. Pe a fuli le tai, ia lofa pea. Mafu anga lava lena whaasata roina il tātou li. Ona well, memo mo, wa a fia ia le livelihood o tangata. Wala tu nei le li i ua fuli lau nei sa fe whaata wa i ai ia tupe. Ta lepe le pisinisi lea sa ai ele to te leo tangata. Na whamatalaina fo ili tala ile Etiope le na sau malana ma moe le pona mai Afelika na saula ia Jerusalem mai whaila na taulanga. Ia e pangalea ua ngau le vai o le mamoe. Ia na lane la ia whaatau le kosher lamp le ina ia ave le taulanga i se mea le pona mo le tua. Na utala noa i le mafuanga na laio na mana nao ia ta itai o le lotu, ma ta itai o le malo fesioti le lii. Eisa ona ua lata tele ia le lii i le whaatufunganga o loo ai le to tele i lato. O mafuanga mo mole na laiona o na whaina le lii. Ia mafuanga lo na lua. Ona ua tala i tua lo na lofa. Ia ele whengo fie le apalaina o manatu nā i le teimile nei. O wa a tātou vaaine ia i la tātou economy ma le GDP a le tunu ule nei. Ia ma tunu ufo i developed countries. I le atu Europa. E pese i la tātou economy lava revolve around fossil fuel. Swau, natural gas. Ia e na ili mena tupu le vai aso la watea. Na pa u lava mei futures pa u i lalo e leo le zero. But negative 36. So o le winga la oil is now worthless. Ia o le swau u le sa sao varus fruta la il ka il baguette il pelo. So o le winga la utala o le mele o tupu nei le economy le nei. O le ua talepe mai lava ia let's say tupua sa tapua iai ia i latou o loo whaia ma o siosia le nei tapua inga ma le nei whata manu e whawina ia tunu u Europa, the Western societies.
o lea la o lo su e I lātou o lo uina le power ma le malo se me sa malo Amerika. Po oile ke riso lea ua wha lea ngaina ia. Oi ke riso lea ua fuli ina lau. Oi ke riso lea ua disruptinga le economy le tunu unei. O le ngata lai nei. Ia au effect umai lava ia lalangi au. Ia le la tusi I le vailusi. Ai fia mana o mia lava le whasa tauro seisi. Fia mana mia lava le vatu o seisi tau ilunga. Langa le mele siama ele se mele lei. Ele tino le lei foi ba whasa tauro. E mana ia le tu ia o saina. Tu ia se malo Asia. Tu ia se malo ese mai nei lo tatou. A vane foi ia lusia tau e mana ia. O nei ele winga le na o tatou e fia mana o mia tatou ni nai mea we need someone to blame for this thing. So when I saw oil futures, the May contracts go to not zero, but go past zero, settle at minus $36 a barrel. That entire oil economy just like went to the toilet. Now, those were the May contracts. Le settle ya apelila. But now they're looking at the June contracts. So, o le whaingala maketi e be e te vaaianga I le lumanai on e whapela ia le lau whaatawina I le suau tolus furutala I le bailo I le masino uni. Ia taulana settle ne ya me. O le lau o whamailala lato tala o contracts ia ma futures contracts le masino me. Le la settle ne ya apelila. Ia settle for they're worthless. They're worthless. So they're minus 36. O wha umi lau tala. Ona pese I o loo iaise mea whapena o loo tupu la tatou economy. O loo amata ona fuli e le anganga ia le tu whaatasinga o le tamao ainga ma le whatamanu o loo ngaosi e le tamao ainga ma tau ai ia penina le lalolangi. I le taimile nei ona o le vailusi lea. Ma le mela nā leo lo valu nei ulu I lātou o lo vaia le economy. Ma lātou whapea, lea mela tupu. So e blame mala le vailusi. Ai, a tātou vai nea iai, ua le whewa I tangata. Ua le whewa I ta avale. O lona winga o le tala nā, ua le whiamana mia se kesi e utu el ta avale. Le winga o le tala nā, ua le whiamana mia le refinery, refine le crude oil. Ina ia mawai le kesi mai si derivatives o suau. Ina ia rana I ta avale. Ona ole ule whewa I tangata. So, le mela na o tupu, a wha umi telefoi le melea, a close down foi le economy mena mo se teimi umi. E o mai le teimi e le toe whaongai na ele sua umala o ne foi ai. So, o le isi le na underlying basis, fundamental infrastructural piece o le economy le tatou mo le tatou wealth. Le e tu ye le tala Amerika e base ina te fuatia ina le malosi ma le lautele ma le loloto le economy. Ia ale atatou te lo le wa mataona ma masangia foi ona o tele tala I fafo. Pe ona faine le Federal Reserve. So ufa umilal tala afa pea ai fully le tai. Alofa pea. Le wa fully ne le tai. O le ale to foi le economy pe na ye mo. Le fo te whaalongo atu le tele o small businesses. La le nga fatia I latou ona totongi ala to lisi. La le wingol talana. Ia la mata na close ala to business. La shut down. Ia o le aita lafula le tangata na whaatawina le fale. Le la le tumwhaina totongi e se alanga. Le wo le se business I Samoa mai ia. Ia le lisi e tutongi lana mo kesi I le bank le o wai tupe. Ia la tau mwhai ala e finau ma le bank. Ai o mai fo lava le taimi. E umai le finaunga o na whamaila le bank ia. Tue maila I o le matou aseta. O mantua I nai le o valu ma le o iva I le tatou atunuu. Ina ua ngau fo ile na vaenga o le tatou economy. Ia sa exclusive lava la mo mortgages.
sa le involve ia bonds ma equities al mele o nei ia le wa faina umale te economy le ngata la ia tatou i Amerika ia le wa fia uma ia economies western societies ono le vailusi le a fai a fuli le tai ma le au tatou va ai o le a fuli alofa pea o le o ngana tatou maua maile i le vai aso yon tu au tol vai aso o mavae Wai e fuli lava le tai o me al taimi e fuli mai le tai. Ele sua pe fo i le tai taimi uma. Ele taimi e pe ai. Ele pe umi fo i le tai. Ele taimi e sui ai. Le taimi lava e fuli ai. Taimi lava e fuli ai. Ia, tato wa lofa pe manga le lei pe. Au anga ia tu le li Yerusalema o la tone na fa feloa i ia te ia. Ta waso. Yesue le alo Davita, se elo fa mai ia tau. Te maiti, pala au o sana, i manuia le o fio mai le suafo le li. Ia, mga luenga o le fofoanga maa, fa mai le li i a fai ai le pengana vai o usoo, a fai ai le malomaloa mai te maiti, a fai ai le ala langa ta waso, ia e ala langa mai maa ngā luenga o le fofoanga. E pei o le winga o le manatu lea, e au le tua whaatasi matangata matitiva. E au le tua matamaiti. E au fo i le tua i ngā luenga o le fofoanga. Mapese i o i nā lo i aile fina ngā lo le tua. Ma manatu muri lai le tātou mafutanga taluai. Pe a fuli le tai. Ia e loa na whaisau daulanga. Ia whaisau daulanga. Ia e pe o lisi lea manatu ka nona o lo tātou prokalama ia Outou Manuia. O le manuia le nā o lo o whaavai lunga o le taulanga. O lo whaavai lunga o le ola tautua. O lo whaavai lunga o le ola ofo i nātu. Kasi le se manuia au no mas taulanga. Ia e el te me fuli el tai. Mai la le manatu o tātou taluai a fuli le tai. Ia one i ngalo lau taulanga. E tangata e fifia e whailes furuai. Ia whailes furuai i tupelaiti. O se lau tāla aves furu tāla. O le afe tāla aves se lau tāla. A tau nu urol miliona. Ia u whainga tāna tusi siake se lau afe. A fuli le tai. Ia whai pesau taulanga. Ia manatu nā tātou. Sacrifice. E la le manatu lea pese i o le taulanga o se mea te le lava, o se mea te pena i eima, o se mea te tawana ato toa o na whatu ama whai leo na whai. Pele o le manatu nā le tātou prokalama. E tawa ona i eisina me whai, e eisina taulanga e whai po le alava i whele le titi, po le alava fo i whele le au sia le se furu pasene. At tawa on fai. Tawa on fai lena o si iai le fate ta inga. At tupu I fo tato whanau. Aloma whanau. They can be anything they want to be. They can go anywhere. They just need to figure out how to do it and then put in the time. But yet telo tato, they settle for a football scholarship. They settle for a CPA degree. So in that sense, that's a sacrifice. That's a sacrifice. So e o foi tamiti afa pe ai afa to afa now mais tamititi e babble level tamititi le na ia phonemes. But yet is settled in le ngana ona matua. So in that sense, it's a sacrifice. It's a sacrificial event when you're settling, when you're focusing on one thing and letting everything else go. Tato vai foi ai yurungali e taata a le tama ia e settle level on tolua. In essence, that's a sacrifice. So o le winga la o le whamatala inga o le manatu muli le afa pe a fuli le tai. Wane ngalo lau taulanga.
lau taulanga. Fai se mea ina ia I loa ai o loo ia I se mea o loo tupu o loo tuto. Pisi ale vairusi o ila sto nai. Pe mai ia lo tolua. Ia o tātou la vele vau le sto nai nei. Ia na ua lane ala ia amolo usa tauro wa utele masani ona o vele vau. Ia o vele le matou vau vita. Iluma. It's a little bit of a sacrifice mo. Langa fo ia pe o ele fatufunga ina ule namea. Ina una no fala I mafutia o vau. Fa longo tu fa mai tala I masani na fai o le ol vel fuki. Avakun mele sua I lunga ia vau. Ina mai ala ia. Sua fa le vau. Sacrifice. A fully le tai vita. O wane ingalo lau taulanga. Wane ingalo lau sacrifice. Mai Yesu o tu te manatu na o sau ele petil tu la fono. Male au perfeta. Ana o sau e fatau nuu. Se le mana yo upu ia le li. Awa atato pa ai nei I se tangata e peise I right on the edge. Peise I se tangata e winga e pe o winga o le li. O a winga na soli sa pati fia hang out ma mumutu ma pipili ma teini o le po e fia hang out ma tangata Samaria. Atato va aia ili tu inga tangata I ele tangata leo Yesu. Ona tato manatu lava lea, aia se tangata ula vale nei tangata e le tausi tu la fono. E ni a fale li le ai. O te li sau e le peti tu la fono ma lau profeta. Ana o sau e fatau nuu. Na o sau e tu I lalo le fate ta ina ia o to I loa ai. Le mafu anga na lai na fai nei tu la fono. Na lai o na mali liu perfeta. Ai sea. Ina ia whaasanga le tangata I le tuana na whaia le tangata I le amatanga. Ina ia I loa e le tangata le puna o lona malosi, le puna o lona ola, le puna o whaamanuianga uma. Mafu angana na laina sau le li. So, mai le li I o te li sau, na ia etil tu la fono, ana usau e whaato toa le tu la fono. Tangata e le eise sala. Na tausi e ia le tu la fono le baptisonga Ioane le baptiso. Na tausi e ia le maliu le tangata. Ia e le ima fai le natu unga mauna ta ofi e lalo. Wa le tangata lava ia pe na fai le atua. E ola pea lava pea lava pea. Ia ole a vai foi. A tal tato pesele la iti. Ia na tato feloa I le lesitu. Ole atua, ole a nganga lava ia. O e tapua I ate ia. E ta tau o na tapua I atu ai. E a nganga ma le whanaoni. Tusi o mi o le fata, e ta pena e o le taulanga, ma tona o ni au au na, e mana o mi ai o lo man, ta ina, e ni sauninga, a o sisi, o ma tolima.
ne ava noe whaatalofa atu ai i lato lo umwhaiona maua mai tatou whaapoponga i le neve yaso. Whaatalofa atu i a Tala Bailey. Talofa tala. Ia whaatalofa atu fo i a Selau Manava. Ia pena fo i whaatalofa i atu i a Beleise Matangi. Tamauli. Ia fo i whaatalofa atu i a Tapunu Uanga Vale. E taua tele le si mai o le ao ma whaime fo i se tala. E manai fo i nei tana i stato i ngō Samoa le mele le emoji. Po le meme. E tana i stato i ngō Samoa e whae ngō i nai ia mena. O meme se pese i o tama i alanga upu. Nei tama i alanga upu e wha o ngai ata. E pese i o le o mena o le mana i o le meme o na pese la unga te le lava ala truncated se ata na le tuatu o le meme ia boom o mantu i nai o le si ata o te fifia ia o le ata le Forrest Gump o te robo ufatia o e vita o le ata le Forrest Gump o le tele i o nai le sona manai memes manai fata oto o loka i tonu o le nata mo i lato e le matamata il Forrest Gump e mese o to ia lo millennials masalo e fai Forrest Gump e o lai ti o to pe le fana nau foi mo stim ya no e Google ai pe YouTube foi the Forrest Gump e me fai ona matamata i le tele o le o lo tanu ai tonu o le nata. Yeah, life is like a box of chocolate. You never know what you're going to get. So, a whapela e whapeaina lau filosofia, manulauti, to whamanino, a ngai I leolanga. It's like a box of chocolate. Then, pole alava sukalate maua oe swamali lava. Inai sukalate, inai nati dodonu, e sukalate nai penu e foi nai sukalate o e caramel ma nai me piniki nai e tanu e tonu but life is a box of chocolate so everything is sweet if I may Forrest Gump you never know what you're going to get le sila na misite rio ole olanga em fa na tato asainina le misterio nai le tua ia mai fa penafo ia le pusa sukalati e pen fa mai ai le sunga I fa fa au ia Forrest Gump ia ole le sala I on tua tu le sale ia le seta e pese I o le Super Bowl na tangata Cristiano o le seta o le taimile na tu o tato o li ai a o lei to e tu le li. E pe sa le ai seisi mea, sa fefe tangata I le oti, sa fefe tangata I le tō le manava o le tangata sa pele ia I la dou. Sa le mawhaifo I le tangata o na utu o na loi mata whaanonoa. I le taimi e maliu o le tangata. Iana whape o malawa tangata na mali liu, up until le taimi o le li. Ina ua maliu la le li, I rungo sa tauro. O ina sa umai wha moe o tangata wha tutua. Sa mate I le wha moe ola o I lato na la foa I o lato ainga, ma lato waa, ma lato upenga, e muli I le li ilea. Sa la foa I lato ngā luenga lei, ngā luenga sa maua I lato tupe mataua lo ina I lato. E muli le tau le lea mai Nasareta. Ia lea la o maliu, o fasia. Ia o le oilola la tau po le ase isi mea ese mai. A o le eseta la, whamai o atu ia whawhine I le tunga mau. Ia la o fuli ese le maa. So e te lea la ia tosi fo I o le eseta. A o le eseta I la matou loto I fale ma la matou patawhaitaulanga
o le tala le na moli mawine Ioane lua sefulu o le whaumumua o le sefulu valu. Whamai le tala na Outou Manuia, le tunga mau e watu ala ma mafofau, po ai le ana fuli e se le maa. Wa mo ila tau na iai le asfaleile le temina maliwe le li. Sa iai le masalo salonga tai o le lotu. Ia a mese fo ia fita roma. E o maitangata fuli ese le tino. Fuli ese le maa ia o na faoleo le tino le li. Pera nasa no nofo itangata i le tunga mau. Fuli atu le maa malosi lava e tapuni e le ngutultu na maa tunga mau. Ina ne te iwo maiso o mga oi ilon tino. So mela nasa ama mafa i manatu o nai tina ia. Ina uaanga inga iatu. Ile tunga mau ile asol na. Ya, o le asol na ina wo umala lato sapati. Nasa anga inga iatu ai i tunga mau. Ia e watu lafa fine. Wo fuli ese le maa mai le ngutu tunga mau. Fa mai lale moli mau e Ioane. Ia na sau leo Maria o tau i apeteru ma Ioane. Mai lato umai sai i le fefe. O na mai lola i o dama o va ai o le setino. O tong no tunga mau o le setino le li. Ia o no to mai lola i o varu la o le lopo. Le ame o tupu. Po ngoi se le tino. O la fu se me o tupu ai. Ia o na tangi la i o Maria o mai tama e nofo pe Maria i na matangi le ngutu tunga mau. O na vai atu leo Maria o lo no nofo mai angelu. E lua tasi lona ulu o tasi lona vai. E na latu la i o Maria o fai atu i ai. O le ala utou mea o fai ilo o li. Ta mai i ata ule mea o utou ave i ai lona tino. Se i o walu ma ave ese o ia. Ia, mai angelu o ai te sa ilia. Le ele mea o e sa ilia i lato lo ola i le a ai o tanga doti. Ia, o whaliu mai ia Maria ai. Whawhiloa i o ia le tangata i lona manatu. O le tangata teula au, Gardner. Ia, o na whaiatu leo Maria o whea ea o e a vea i ailo o li. Ta o mai i a teo. Ia, o na whamailo leo le li Maria ai. Na la ngona lava Maria ia le leo le na o ne lorola ia o lona matai lea. O le li ito e tu manu malo lea. Ia, o na apatu leo Maria a tonu o le afusi ia te ia e whamaile li o e te tango mai ia teo. Wa o te le ia lua e i lo utama ma lo o tautama. Lo utua ma lo o tau utua. Ai alu e tau ia uso. Mo uso. O te tu o te momo atu fo ia i lato. So e pe o le talal na whamatala i le sao le eseta na fo ilunga o le Facebook live le second Samoan ia le sauninga fo na mo i lato e to e fia mata i ai. Ai manatu mo mua lava o le isi lea ka nona o le tatou whatutuanga. O le tutu resurrection. O le alava i fea le oti o le tangata. E to e sawama lama. E to e oso ale la. E to e fua le sekati. E to e tu mai le tangata o oti. So o le sina me po le alava i fea. So o se feso soani le namo i tatou umalava i le nei fo i vaita o le COVID-19. Wa le o tatou maua maitala ia i latou na tatou i loa le o maliliu. Ia le o tatou whanonoa lau tele ai. Ia tonu e mawhai fo i ona maua ia tangata e lata ia tatou i le whamai ia maliliu ai. Ia le mea lava le nei tatou te loa. E tutu mai tatou. E to e maua fo i le si manuia mai le tua. Ia, na whaile lau tala, ele ngata la i le manliu o le tangata wha le tino. Ele ngata i le tō le manava. Ele ngata i le fo i o le nganga i le tua. Ia, ai fo isi manliu e masani e ia tatou. Te o maua mai se vala au mai
le fomai mai ua maua le I unga o suenga mai positive o le cancer stage 4 ia pe fale tonu fo ilo lua ainga le pasi lau suenga e te lea I tu ainga oti ese masani o mai fo I tatou le oti o le nganga le mea leo le eo se wha moe o le tangata o se mea whinga tātele na oti a wha mai ale li ina o te tū o ia a peo na o whaia a pe nāfo ino whaia no tō whaia a mwhai o te tū tātou po le alawa I whea le ula I whea o tātou wanga sala po le a I whea le mamao I tātou mai le tua malo ni whinangalo e toi manuia lawa le nuu o mantua I nai ia le mea na whaia le perfeta leo I Jeremia ina ua saune pukanesa o le a whaumatia I Jerusalema ma ave tangata o taua. Ia ona o le ala se whamoe moe. O le se whamoe moe o tangata. Le ova ai atu o le ao mai ia fita malo losi. Ave whatangata o taua ia o lato tau lea. Fasioti o lato tangata matutua la whainga tau na ave. Ia la o fo ifafine whaia ia wheau. Ia nā lava e umai le whamoe moe o le tangata Israelu. Ia ona saula ia o le tangata ingo ia hana meali. I le li o Jeremia. E whapela na tala, o le ielo o whanua lea I ana tota. O lea ua whaale tonu lo mātou ainga. O lea ua mai ia tangata e whatau atu. Le fo ua mai ia tangata paperonia latou te mai leia le tofi o lo mātou ainga. O le melea o mātou sa ili o oe the next of kin. O oe o le tangata e mawhai e oe o na claim le whanua le nei. Yeah. Just to let you know for how dire the situation is. So a lot of that community, Anatota, it's going down the drain. So they have this piece of property, Anatota. It's probably worthless. Yeah, nasaula ia o le nephew le na o Jeremia. Mawhamai, mia, need whatau o le melea. Ina ia taofi tu tātou tofi. Anyway, long story short, na oto lava Jeremia le tau le whanua, mwhatau le whanua le na. Alai lo le lava e Jeremia. It's going to be worthless for the next 40, 50 years, 80 years. Le temi le alu le tawhianga. Ana whatau lava e Jeremia le whanua, o lana tala na whai I tangata. Wala ona o whatau le whanua le nei. O nei ele temi to fo I mai e tātou. Ele temi to fo I mai e tātou. So, o le whaatau la le nana whaatau e Jeremia, na langona e tangata le nei mautinoa, le ai e toe fua le sekati. O lo soi fua pea le atua, mai ele te me toe foi mai e tātou I lau whanua malau ele nei. I le lumanai. Ia, ana whaia Jeremia le melena, it gave people a lot of hope in their family. Even though they were surrounded by Nebuchadnezzar and the Babylonian army. So, umi lala utala, ona o le resurrection lea na whaatino le soifua ma le ola o Yesu Kiriso, I le whengainga fōu. Le fo isa whaatino le perfeta o Jeremia na o whatau e ia le acreage I anatota. E lu manatu e iei fo inai applications I le soifua ma le ola o lo tātou atunu. I le teimi nei. Ile te minei awa afapela whaonga le example nana usi ia I le swau. Le swau le na sawa mai lunga le valus frutala I le paelo I lalo. Now it's minus 36. Afapela whaonga le example na. It's a great time to buy oil. It's a great time to buy oil. Not only is it cheap, but it also creates a sense of tomorrow. There is something that we can live up to. So,
E pe o le application na o le tātou kanona lea ma le manatu au tu o le tātou whatutuanga o le almanatu. E to e tū le tangata. Le to i lalo pēr tangata. I wa tātou no whalama mawhau globally. O ia tunu ua pitu silio na to i lalo i le vaitaule nei. What are some of the countries that are in dire straits? Well, whaion tātou whapea India, o isi nā tunu upitu silio na pito i lalo o Afrika, o lo iai, o lo kontineta o Afrika, o lo iai sia tunu uia, ina o lo te leo na mawalalo. Aelo manatu a tātou tanga i tuto o iai, o lo iai fo ina ngā luenga o lo tutupu ina. E lai mai ele economy le na. To e fua ele se kati, e to e whaola ina i tangata mātitiva. A furi fo ilale tupe. Ia o le a tātou te nei Amerika, le a tātou te lo le safa o tātou i nei. E le eise economy e siliona malosi e tusa ma le economy Amerika. Lato GDP e well, o le inofo fo ilawa o seisi mafua. Ai mawhai ona o na fua le tele o whanua o lo one e la tunu ule nei. Ape o le isi ata mao ainga o na tangata. O na tangata. Leanga o Amerika e iei le manu lauti lea. E tāua le tangata. E to atasi. E mawhai le tangata e to atasi o na sui. Ia le lalolangi. Me whanai le matea ai le tūlai mai o Silicon Valley. Ai sea, leanga e whapea le winga o le area lea. O me whanai lea leo na mai uma le tele o tangata i nā. Ai sea, leanga o ia mawhai umai lava o na whai mea. E le ei lava seisi e whai mai e tele mawhai ese mei Silicon Valley. Na whaasino mai lava se whaafita auli e su e umai tangata Silicon Valley ia se whaatufunganga e aile nā whaafitauli, e fo i aile nā whaafitauli, e manu malo aile nā whaalawelawe. O le winga lava leo tangata le ta ue e Donald Trump o le American exceptionalism. Me whanā le pese i e arrogant e tangata Amerika, le a ua pisia i atatou, alivita. Le a ua pisia i atatou. A me se tau tupulanga o tau in whananau i nei. E le mamalama o tau i le yamatou na whanau Samoa. Ama o tau ai e o tau le tunu ulne, no tau whananau. There's a little bit of arrogance going on. How we say? There's a little bit of like, you know, I got it going on, right? But ole e sau mai le mele na, e sau mai le mele na se me le mawhaia le tua. Now, e si o i le tua. A leo te whatua ui e se le whaamoe le tangata Amerika i lona malosi. E lafi tua o le tua. I can do all things through Christ who strengthens me. But really, it's American exceptionalism. O la whaamoe ale Amerika la dowi e lona malosi, lona atamai, iana upu. Mena lea leina ngale mulemu le me i le Silicon Valley. Le ngata lai ngale mulemu le creativity. Ia ngale mulemu e fo i tama tala vowie i whalpupui. It's about the same age group o le vale o le teenage years. Sfutorus furfa le bar mitzvah im bat mitzvah tama matene. Se ia o le lus furwono, lus furfitu tausanga. Now those are the creative years. Le ngata lai creative engineering in Silicon Valley. Ia a creative fo i gang member ma malatou ia e tūlei al fuala au i tatou lau ilele. So it's the same energy is what I'm saying. But it all comes from that notion that we can do everything, anything. And here's a really good example. Le o tele ana whaso o tai uma le tele o mea. Sa masani o na awhapea te fia whaatawina se prokalama. Let's say, for instance, Word. Le Word o le word processing software na ta iau tusi. Ia soa la ele mamau te le atu a e fi whaataua le Word o na tutongi la i o lau tupe
meli mai le Microsoft le CD e tu o I lunga lau prokalama I lunga o lau la au. So e tasi alala I sene mo la au. Nei frete mi tasi le sene mo la au e wha. Tasi le sene mo la au e ono. Ai le ave sea ia le tutoni inga o le fi I ona meli mai la I o le CD. Afa pela eni alato adjustments pa ua mawani nai fale tonu o le pokalama I ona sent mai la I o lato patches. O le mefa alna tasi. Afa pela volo current lau le sene na mai la I o le patch e fo I alfa vitauli. Ala le te minei. Loa cloud-based umamea o lona winga o la ua I lunga I le vate tea. Afa pe te whimana o e whatau ia le word processor a Microsoft. Ia ana o lo waru lava I lo internet browser. Su e ia le Microsoft Word. O neti o I le website a Microsoft o na whatau e lola e o le subscription. Ia na whatau le subscription. Username word process, username password protected. Na sau sa o ala I o le mele na I lau la au. O na whare whao ngai oe. But get a load of this. Get a load of this. O le la au la leo te whaia nei I. O le duplicating na lesi document les out to share la o laptop le office. So I don't even have to bring that to here. Le o tala noa ia la au ia lua. Ma le whawanga I le cloud la document lea. Peta mo mai le mele tau mwhai. O le mela na ato wa highlight company e pe o Amazon I nei atato o Alibaba I o Isaina. O leo lo o whawe I la dou ia le whata manu le nei. O lo o whawanga I le cloud ina ia mawhai lava ona o ngā totonu o le operator, o ngā totonu o le tangata. So po whela vale me fialu I mispo wena. O lo o support ia lo na o langa o ana launga I technology o lo o alu ta muli a te ia. So pawalale requirement o le high speed internet connection. Ia ma le la au. Mwhaila o na whaonga ia le la au lea. Ben whaonga le la au le ofisa. Ia whaonga le telefoni ua le o le telefoni a ia pe o se la au te tai. Se computer te tai. Ia ai pe o le mea wala o na wha umi le wha matalaina o le tō wha manino lea. O na mai a tātou kānona, mai a tātou tō wha manino, mai le tō tuo Yesu Kiriso. Le manifestation le nei. Le manifestation. Le aima se mea mawhai o na tau fia le alu o le tangata. Ia, o na whesiri la I o tātou o pastor, mana ia foi. Ala le mele o le wha mawalunga. Where does arrogant play into that? Ia, atonu mwhaifuina o na tali tele le tātou wawhia, mai lātou o mafuta mai le nei fiafi. Ia, le nafoi manatu o tu lai mai. O whela le me te tosi ele lo to maulalo ma le wha mawalunga. O whela tua oi le vao le tangata ma le atua. Wai alu o wale nei American exceptionalism. Ia, la tātou te wa ai te le tangata o mali liui I opioids. Opioids e pe o legalized drugs ia tu le pharmaceutical industry. Opioids o mea whaangase e tangata that are in pain. Tangata ia mātutua. Ia maumai alo lātou soifua. Le ngata lai legalized drugs. Ia. Le whato atanga nei a isi drugs ia. O leva o itua le maketi uli. Na sa pe sa whanoa I le te leo. Tangata foi. So, o te le lola pala ale tali o mena. Let's go to our threads. Yeah. Pelo ese mea o lo tali mai. Let's roll up and down. Pelo faitalo no angal vanga I lungo tatu malafono. Vita. Yeah, well, la faina. Ato no le mena e mafo fau e tato inisia tato prokalama lumanai. Afa pe o le mele leo lo fauina ia atunu ia Western civilization. It's based on our Judeo
Christian canon, then where is God and where do you draw the line? Where do you draw the line between American exceptionalism and arrogance towards God? Because it's the same energy. It's the same energy. O lesi mena na tala no ai pena fesidi mai ia il fatonu I lesi lesson na nana ia pele o e tato ile taimi to reset ai. And I think I may have mentioned this before. Mai le mea leo te tuai, ma le mea leo te tuai o le whaiwhi au o le whatutuanga Kirsiano. Mai le mea leo te tuai. We're about to a reset. I safa il talana. The last time we had a reset was around 1500. Lis furuono senaturi. Le temil nana whaurufale Martini Lutelu ia ideas ia o le sola scriptura o lona winga o le fo'i le tuspa ia o ina sa wera tato fasino manga, the priesthood of all believers. O lona winga e tofu ai tato ma le anganga o le tua o le o whewa I mai tato mai le o to yese mele o le sau mai lunga I lalo o le whatonunga. Le musu ai tangata ia tangata tusa mal faalia le tua ia I lato. Ia malisi kanona momosalina we're saved by grace and not by works. Pe ua whataua ina ai le ola whaalenganga o le tangata. O whataua ina ai le ngā luenga whaito tasia le tua. Ia ai tautua o penga ai I le ngā luenga le tangata o lo whai. So pe o manatu na toru na tule ina le Protestant Reformation. Yeah, the technology like the temile now the printing press, the Gutenberg printing press. 1449 I think na inventa Johann Gutenberg the printing press. O nana amatai ona vave le alu o le teknolosi. Vave na alu o le tuspaia. O amata ona lolomi le tuspaia I le ngana ale tangata lava ia. Tangata siamani o Martini Lutelu tangata siamani. Whapewhara Swingley. John Calvin o latona I waite mitonu ana le Reformation. Nana amatai ona te le kalesia. Ma ua whalau te le ina atu nei lo le kalesia Roma Katoliko e peona ia I lamatanga. And that was 500 years ago. So I think now we're about to do a reset. Mai le mea leo te tuai. A whape tatou te tilo I le melena tupune I le coronavirus. Leo toe whapoto ina I kalesia ma whaia lātou tāpo inga e peona masani ai o le toe whaia fo ia lātou tō o nai. Ia le pese I olo le lei al tangata. Le pese I olo mawala na mea ai. Le pese I olo oso ale la o le tua I le tangata. E la lo manatu o leo amata ona to reset. Ma le technology la tātou, ia o le telefoni, o le iPhone. O le iPhone, o le si le technology malosi o tātou fo I tupulanga. E le o amata ona tātou le lei le whaonga ina, le whaunei a nei mea. A le au amata ona te tala mai. Le malosi o le telefoni, le malosi o le nei fo I malai, tino I matangi. E whaile le whateita inga ina ua shut down mato I nei California ma ua whaifo I le tulafono le nae shelter in place. E peo inana le tue whaia mato sauninga I le whalsae peo na masania ia ua turai lunga o le Facebook Live. So ina peo na I loa I mato le lau tele o le vala au le tua I le ministry. Mai o te leo I loa pe toe fo I le kalesia I le pumomo o sa iai a o le whaia le COVID. A wha pefo e toe fo I tato. It's like o toe fo I tato I teimi o whiwa I tangata I solfanua. Ma asini. It's like toe fo I tato I wai teimi na whaongai e tato le analog technology versus digital. It's like o toe fo I tato I le teimi a o
o tātou tāpua I tātou Samoa I la mutu, ia matupua. Pe o toi fo I tātou itua. So I lalo manatu o le o tupu nei, le whawhitauli nei. Le o matau na toi tilo I lātou o loo. Va aia fo I le aluanga I lumo le whatutua le ngata I le tātou pale whengai, tātou tangata Samoa ma le tua pe ona mai missionale. Ia whape fo I tangata whatutua umalawa. E le ngata lai I tātou tangata Kirisiano. Ia utala no fo I imams ma I lātou o loo whatutua ia Allah. E pe o le fo I wa mata o na fesilingia. What is their why? O le ala lātou matawhaioi, o le ale mea te tauna whai le kalesia, Kirisiano, leo o le o toi whaiani tāpua inga, o le o toi whaiani tō nai, o le o toi whaiani mafutanga. Ia ua matawhai visiting ia pēna i eise whaao pōponga, I le whalau te leina o le tala lei, a o whaia tātou tāpua inga, whaia tātou tō nai, whaia tātou mafutanga. Pele o te taunei ea ona susu ele whala, toi feula le mangalafu, toi afua le tai ao, toi ti mata le upenga. Pele o te tau en tātou tilo I nema whenga luenga ua I o tātou lima. Pele o le teimi ea le nei e te tauna whao ngai e tātou. Ia e po le afu I se fina ngalo le tua, I whalau te leina o lona fina ngalo. Oa a tātou wa ai teimi umala ve resetai. E pe whala le Reformation. Na reset lo lava a matau na te le kalesia. Ua matau na atama mai tangata. Ua matau na fautele le Protestant Reformation. Ua tūla I mai nei la le kalesia le ta ua le kalesia Protestano. Le a olo lato whaawa wina pe le tele o me langi nei a vaaila ia I vita, because this country was founded in 1776. That was when this country was founded. It's a product of the Protestant Reformation. So e fau nei lava I le malol ne Amerika, and na fau I filosofia ma tō wha manino. Mai la tātou whatuatuanga ina ua toi reset I the 1500s. So ta fe la I le teimi e toi reset I tātou le whatuatuanga. I o tātou fo I teimi I le whaao ngā ina o le teknolosi lelo o iei nei. O mantu ina I ale tala leli ina whai le fine I le vai eli I sukara. O fesili nei I le fine ina ua I loa o le perfeta le nei leli ie. O fea le me tauna tāpua I el tangata. Soma ea po Jerusalem. O ele me masani o mātou tua a po I Jerusalem le mele mai oto e te taon tāpua iei. Ani a whaleli, meleli. O malte mele tu tāpua iei o po I. A o he tāpua I le tua. E tāpua I le nganga malfa maoni. E tāpua I le nganga malfa maoni. So a tātou tosi nini ina la ia upuna tāpuai, le mea tauna whai el tangata. E pese I o sina tama I tāulanga. It's a little bit, somewhat of a sacrifice. Tāpuai o le mea nā tauna whai e tātou. Tāpuai. A ma mao telefo I le whai tāulanga toto. O aia tāulanga, a ma mao telefo I le nā, e me whai na whai sinau compliment. Vita manea lo wao le nei aso. That's sort of like a taulanga. That's sort of like a tapuinga. And if you get into the habit of blessing people in very insignificant ways, then you'll develop this habit. This habit that's so fundamental to who we are, and that's to worship tapuai. Whanaua le tangata ina I tapuai. E ola le mauli o tangata. A tapuai. Ia, watu fo I tapu inga I o. E tu e tapuai mai fo. Pena ala I, it's sort of like a loop. Tapuai le tua I le nganga. So le nganga ia e pe on whemai ia le li ia ni ko temo e pe on matangi e te le iloa po wheangi ia na lo wa ai atu o ngā pepe ia la au. Wa ai atu o lo lou. Ia le afa. Ia na iloa la ia sai nei le nganga.
no fo mafofau i lenei malae o tatou fauina na te sila mai o le fau te vaai atu o le malae lenei e tino i matangi. It's a spiritual thing, I think, because you never know. O le ase atu ngalunga o lo ina e mawhai nai upu lua o vatu i nei na fo mali e. But yet o lo whai lunga o le matangi. Ele o ilo le lei analytics po fea o lo e tāpua i mai ai, o lo e whalongolongo mai ai, o lo e mafuta mai ai, po e mafuta live mai foi, po e mafuta mai ina ua umani na yaso mani nai vaiaso talu o na whaile nei pro kalama. Salfo e pete mau mani nei pro kalama o umale COVID-19. But the point is, o le malaile nei o tātou whauwhauina e tino i matangi. E eiro na winga le nā, o na winga whaale nganga, e le eiso na tino, vanga nā le tino lea, ma le tino le nā pēa mawaina. So whamaile li, o tāpo inga e whaia i le tua, e whai i le nganga, ma le whamaoni. I think e te lo le lei lava a whape yeise mea ua le whamaoni o na whai. E te lo le lei lava a whape yeise mea ua le whamaoni o na whai. E te langona i o tino. A whape whaita watu i a mea le atoa. Na e lola e o misi. O le whamaoni e pese i o le whaitau, ma tue whaitau. Tue siaki, ma tue siaki. Tue su e mai i ai. O le winga le nā o le maoni. One of the things about truth, so Jesus say, real worship is that which is done with truth and spirit. So we talked about spirit, but one of the things about truth is that it sets you free. It frees you up, and it really frees you up from the limitations. And the only limitations that are available to us is time and space. Time and space. And I talked a little bit about this during my Easter meditation. When you believe in the resurrection, it has a truth in it that frees you from the confinement of space and time. And I think that's what you ought to look for. E masani ana o whaalongolongo fo i urunga li'i. A mai ala tō whawhitauli fo i lau kesi ma lo ofisa. Mai mōrunga li'i lava ua o i le taimi ua luka i le ngatai whale. Ina ua umaleo ni nai tausanga se tele talu o na whailala mafutanga. Peina amata lava i nai melaiti i le amatanga. Ele ifa maoni ai, ele ita ua i ai le upumoni. Ia na amata la ia o na faumena. Na faumena. Po se mea lava ele ifia ai le tina i le tamaa, ia ape e folo lava. Ele e whaia i ese fa maoni. Ele e whaia i ese upu, le ese tala. Angungu lava. Ia na alu wala ia. Na alu wala ia o le la mafutanga. Whaiwheala ia o se funu mon tupu o matutua tamiti. O le uto ia nisi mafu anga alain ia. Whato ama lepe lo ina. Ina ua le ngafatia lava e lo latu ufatasinga. Le fa maoni sa whai lava i le amatanga. Wa whaise mo mafatele le upu le fa maoni. A le winga lo tala. The naivete that you take on when you're getting into a relationship that allows you to tolerate very small, insignificant things until it gets to the point where you're finally filing divorce after 27 years of marriage. So, onai melaitia e pe ole fatete inga lo te mafo fawusi ngā li i whaele e fifia alta malo e golf. Ia fifia i altina le bingo. So, ua mai nei la tanga mea tai lumo hau. Ia te whalongo atu. Ia e whapenale tu wa i leisi. Tu wa i leisi.
Ia o te leo la po le ale le vaenga o le talanoanga le nei o lo fai ona e PCI o le fai lumo o le whaiwhi au. Po o afo I isi talanoanga e te tauna fai e la ua I le pumo mo o la ua ulungali. Had they had the boldness to be truthful. Because o le mele na, by the time o mai e le whaiwhi au, ia o umana wha amata ia pelu matoi. E te tawana a mata la ititi. E ase me te le malia ia, hani, se sau se whaista tala. Ua whaatalia, ua le moe. Ua le moe, ai ese me te le vifelo to lua ta usawa ia, hani, ese na mele ititi le aue te ita. And you have to have those skill sets, because you can't just like, come on out and, but yeah, so go waingari so le ia whare kongke le akangaka. It's one of those things that you have to build on. This notion of truth-telling, this notion of early truth-telling, and the nature of truth in that it liberates you from your limitations. Because ale ta ua iai le upumoni, ale ta ua ele upumoni vave, ale ta ua fo ele se upumoni sa mai fafo le upumoni lava nate langona. Hani o langona i le melea. Ina ua tupu le melea. I just want to share with you ya ua fo ita. It's ta wan fail tala na wa ale faia tala na e faputuputu yo lava ina ba. Ia ona tupu ila i o whaalvelave. Whamaile li ele o Keresoma, ele o Yerusalema. O tangata e tāpua I le tua. E tāpua I le nganga malfa maoni. O wha umilal tala ona a whapea a toi foi I tātou I tāpu inga pe ona masani ai. O le o tātou wone malu tātou I loa. E iai lesi malaele nei e tino I a nganga. E tino I matangi. E whau I le whamaoni ma le nganga ma mao le tangata. Mai a tāpua iai ona sa o loto la ia mai. Sai tianga o le taimi ma le nofuanga. Ia. Talo fatu ya se lau manava. O le malosi o lo fatutua I le tua I le matautia o le tūlanga o lo iai le whaamai. O lo iai nei I le larolangi. O lo iai le whaamoe e iai le mea silisili e mautinoa o le atupu mai pe amawai atu asoleanga. Yep. Mana iel komenia a se lau. Ioe. Pe o le isi le nā winga o le talitonu I le toitu. Le isi nā winga o le talitonu I le toitu. O le a. E talitonu I tātou ma mautinoa I tātou. E iai le mele lei tua atu o le meleanga. E le mea tupu mai e le lei sili atu. Nei lo le mea o lo whengai nei mai tātou. And that's a really good example. Le mele fata umanei ona fofola atu I tāpo inga. E tauna whisiri au lotu ta itasi. Leha ele mea tātou te vai umi ai. Leha mea tātou te leo mai ai. Leha ea sa tātou contribution. Anga I le filoti, mta upsisili, le fatutuanga. Pakerisiano. Io tātou fo I tupulanga. Lewa ia I tātou le nei technology. Le iPhone, ma le internet, ma le cloud computing. Pele o wala au ele tua. I le whaonga ino nei me whainga luenga whalau te le ina ilo na whinangalo. Ia, ma le whinangalo au le tua, ia manuia tangata. Ia le ngata fo I le nā manuia ia I tātou. Ia avea le manuia o le tua o lo ia I tātou. Ma tawhenga e tawhe atua ilo na manuia mo I lātou ele o ieni manuia. So, sa mana ia le komenia se lau. Patalo fatu ya sei oriana mai le vasa, matautia, saipani. E pe le filter no angal vanga e la faina. Let's go
Good music. Si tamal ta peselea vita I ona whaawale tatu taluanga il tasitu whaaftai lava. O se fale angi mai peo fita Tau leilo ia o abeo le la Milo sia o ingalu fati o ma Lo mataie o lo fa mai lau fo lau ma O le sawa le fili ua le alo fia Le tele o toa, tele o sale ua le petia Yesu e a whaio a une na e fili filia Tau tai mai pea no a nganga paia Yesu e talia mai la une ta talo Ai wale whaia lo loto au lo fina ngalo Mai la au na ya la me loto mawalalo Yo sao tuai lo mano Oh Yesu entalia mai la une talo Ai wale faya lo loto au lo fina ngalo Mai la au na ya la me loto mawalalo Yo sao tuai lo mano Solo per la une vai Il totele lo va fa solo mai E ma ligi me muaio nei noi mata Yesu e o lo mana le walai Le walai nei la une tatalo Lo mataia ia whamua pelo fina ngalo A ia tuma pelo nei whaatau raa Ai fo ia tu le vinga I lo suafa Yesu e talia mai la une tatalo Faya lo tolo fina ngalo Mai la au na ya la le loto mawalalo yo sao tuai lo malo Oh Yesu e talia mai la une tatalo Ai wale faya lo tolo fina ngalo Te au ya la le loto mawalalo Ei na yo sao tuai lo mano Oh Yesu e talia mai la une tatalo Oh Ai wale faya lo loto au lo fina ngalo Ia, mo I latou whatuaki mea tau la au o le tatou proklama fwili nei o ta ua le Outou Manuia o lo o tu sa o atu le tatou whale whasalau I Long Beach I le whale leimal si ufafonga o le tau Fou Radio Samoa.
au I fail tatou break sa tatou tal noa I le manatu lea o le toe tū. Ma sa avea ia le manatu le na ma manatu tau ave tū lei o lo o toe susu e ina I fo il fatu tuanga kirisiano I le tupulanga ma le tupulanga. Ma o le mafuanga na le na la ona tupu le Protestant Reformation. Wa matai ona te le ia le ekalesia kirisiano fatu tuanga. Ia o mai lava le nei vai taimi. Mai fo il manatu, a tatou va ai lava I le tūlai mai fo I o le nei fo I vai tau. A tatou va ai ina ua, ele mau te le atu o na mawhaia scienisi o na decode le human genome, le DNA, o mawhaia I latou o na spell out le DNA. Mawhaia I latou o na fau ia le basic fundamental building block o le tangata. O le winga la tala na ua e mawhai o na suie I latou ia le tūlai mai foi o le tangata na whaia le tua I le aluanga I luma nai. O se mea le na e fefe ai tātou wae na e pese I tuititi atua o I tātou ma le tua. A whapela vai te le ma lautele lo tātou I loa o le tua. A whapefo I tātou te tonu o le tua alofa o le tua avanoa. E iai alo tātou mautinoa. E le au maia e ia ni whawhitauli e le mawhaia I tātou o na file muai. E le au maia e le tua ia le neifui technology le o mawhaia o su e scienisi. E au noa ma le au maia o le whaautauta ina ia mawhaia I tātou o na whaau ngā le nei technology I se au wala e manuia I tangata uma. Pe on mena le ua ia nei I tātou. Mai te tau fui lava o na fesili ia tangata o le whaatutua, le ngata I lau whai ngā ruenga, a whape fo ia e kalesia mai lātou lo o whaafana wina la tātou mta au sisili. Ia po le a nei la tātou ngā ruenga. A whapea o le wa mata o na a vese uma tupua I la mutu, mea sa talitonu ma whaatutua I tātou. Le wa mata nei o na talepe, o na o ngaio inga le teknolosia pe o na I tātou. E taulana fesili I tātou, o le ala la tātou ngā ruenga, le ala tātou me whai. Ia, mai I nei vai aso ma nei masina ma nei tausanga, whai ana whawhau ia isa tātou tali. Ia mai elo manatu e whautuaina pe lawa le tua, le fuisa tali sao o I nei. A elo manatu o le aluanga I luma o le whatutuanga kirisiano. O lo whaavai lava I mea na o I nai tātou elo tātou o li. Tā puai I le tua I le nganga ma le whamaoni o le sile na whetalainga alo tātou o li e mana tua pea e le kalesia. O isian tūlaf, o isian whetalainga ma sao noanga mana tua I tātou te le isawe. Te lepe tūlafono na o sawe whaato tōl tūlafono. Te isawe mai le file mo, ana o sawe mai le pelu. O le umi lava o teimi tātou te whaasoa I manatu na, I man tātou map on I manu lauti le na I le suifuanga o lo I tātou. I ona tātou malamalama, on tātou malamalama ati le finangalo le tua. I pe ona tātou iai. So, o le isi la mea na tā ua I le service le I le Easter. A whape atali tonu I tātou le toitu, le tangata. O na avela ia o le tauatu o le upumoni lea. Me olai fo I le tangata lea o lo tauatua le upumoni. When you believe in the resurrection, telling others about it is life-giving. Tato nofo mamafo fau I Ioane Viliamu na avatua ia mo tato wa ia lota iti. Congregational na vatua ia le tala le lei I tatou lau elele. Ia ona tatou I loa ile o se tau le a fo I mae a. A tolu sufuru whao na tau sanga I le teimi na tau nuu ai ma watu le tala le lei I tatou lau elele. Ia o tolu sufuru whao, I mean you're barely married and have an opinion. O se tangata tala vou.
Ia o le matua lana Ioane Viliamu ina ua latu i o tātou lau ele. E tala i atu le tala lelei. Na umai alo na ola fo ila na ngaluenga. Ia a lea tātou te manatua ina pe lava ia lana mea na fai. O le mela o te whamantala ili tala na ona e tali tonu loa oe o lo iai le toe tū i ta latu le oti. Ia ona ele popole ala ia. E maua fo ilo malosi ma maua lo wola. Maua lo fia. Ia pe a alu e tala ile upumoni lea. Pe a alu e tala ile sa lo tonga lea ue e maua. Ina ue e maua le li. So ele ngatala ile toe tū o Yesu Keriso. Ia ai e fui lava isi mea tātou te toe tutu ai. Maua se tali fa mai o manuia ia lana suenga. Maua se tala fa mai o manuia ia lana suenga aluenga. La umaua lana ngaluenga e amata ili sifurfitu tala ili tula. Io nai toe tutu na. Alu mata ule tala le na. Alu mata ule tala le na awai. Mawai fo ilo malosi. Mawai lo fia. E mawai ia lo faanga e tia. Ina ua manuia ia o me fa ina ua toe tū mai oe. Fa mai lava ia le tama ina ua maua mailo natali ila ititi. Tama lea sa leiloa. Ua toe maua. Sa oti. Ale ua toe ola. Le melea. O maia ina faila tātou fia. Tu se mama ilo na lima. Fa se e io na vae. Vatu le ofu tatapu vae le fa ofu ia te ia. Pele manu. Faila tātou fia a wā o lo watali i sa leiloa. Ia le ua maua. So o nai toi tutu la iti nae i lo soi fua foi. Malo o langa e mawhaiona si i lunga. E toi fafangu mai ai tātou le tāhua. O le manu lau tima le kanona le a tātou. O le talitonu le toi tu. Ia, malamanatu muli la i le launga i le Easter. A talitonu o i le toi tu. Ana e lolo la ia o whamangalo ina oe. Ia, ilo o mai tātou le context o le maliu o le li. A o a nga ia tu le li i ona pupunga. Ia pesa i sa ta ape umal vaenga ia o Peteru. Sa tele atala na fai. Ina ua malo le pata. Ia e malo i foe na ole li i ale nae na mawai. O sola uma ia Peteru mal vaenga ia. Ia atonu na ile teimi na mafofau ila to ina ua maliu le li i. You know how you always think about people that die in your life. You're always regretting that you haven't said enough or maybe you've said too much. Faisau tala e ana I loa ali ua faiatula upulea o le ialu si mai tai. Anyway, so there's a lot of resentment. There's a lot of regrets. There's a lot of backbiting. There's a lot of, masalo salonga. And I think that's what happened to the disciples. Mena sa tupu I lau so. O la lato wo. O la lato teitai. Ena ufia mana amia e se whirosoani. Pangalea ua le maua I lato le toa. O pala ai uma I lato. Fefe uma I utaia maroma. Nei ulava ina maliu ana oia. Not naiti nā lava. Harmless folks that stood around watching him die. Alevanga uma ia na leo te tele. Na fafanga le li. Ia o le imaseisi. Ia te ua o le tai aole na. O te ea ua mai fafine fa mai te ro mato fiu e so ele tino le li. Mato watu o fuli ese le maa. Ona te I lola ia o leo so. Mai leo so. Could that be true? Ai longa e se ai e sa o le melea. Yet we're to cancel lava la to mafofonga ma regrets because now they get to live it out. Afa pena yeni nai tala na te taona fai ya Yesu a o soifua. Na te tauna fai au le I o mai le oti I le o le o mawane lava no e toi fai ai.
a whapea nei e ni a lātou tala na whai I le li e te tawana toi whaafoi mai. Ia le la ua mo nei lava noe e whaafoi mai e tala na ai sa le ua whamaitin I whawhine le uto tū le li. So ina ua tū la le li ma whamai ia Outou Manuia. Nāna I loa he tangata whamangalo I no ia. Nāna I loa e lau so. E ua ngalo ma I e le li. Po ao lātou vai vainga, o ania lātou pala aina. Po ani mea na whaale tonu ai I lātou ma lo lātou vā ma le li. I lau whamai le li, e Outou Manuia. E Outou talia le nganga pa ia. Manava mai le li ia I lātou. I le mana vaola. O na langona I le I lātou le whamangalo ina. Lātou anga sala lo lātou matai. O le isi le nā me tupu I la tātou whatutuanga a le leia o na whai. E pe o se I fonga whaelele o tali le leia. E whamangalo. Mangalo uma tangata e le ngata ina mangalo a toi whaafo I le tangata I lona winga le matua ina I le amatanga. Lona winga mama, lona winga e tena. Na whai ai o ia le tua I le amatanga. Ia o le iang sala. That's the power of our theology. That's the power of the resurrection. Because then you know you're forgiven. The disciples knew it back then. And we also know it now. I'm just going over the story, but I can't help but think of all the bad things that I've done, all my shortcomings and all the things that I supposed to do, didn't do, some of the things I said too much about, all those things. When you believe in the resurrection, then you have to believe that they're all forgiven. Now, it doesn't give you a license to do it again, but when I say forgiven, it's that coming to knowledge. It's that coming to knowledge that all is well. Even though you're suffering the consequences, you're going to die because you smoke too much cigarettes. But to be able to go to death, go to the grave with this knowledge, with this smile on your face, that you've been forgiven. That's the magic of the resurrection. So, a whapela te tali tonu I le tuatu o le li. E te tauwha I lava ona e te tonu whamangaloina oe. Now here's the flip side. Wai whamangaloina lo oe. Well, e lua la me mawhaiona whai. E mawhaiona e whaasanga atu ona amioleanga oe. You get this self-righteous thing because you weren't killed. You get this self-righteous thing about you that you look around at all the people with their shortcomings and they're saying, oh, tamaleanga oe, tamaleanga oe, tamaleanga oe, tamaleanga oe. Or, number two, you can forgive them as well. And I think this is what Christ was hoping that the disciples would do, that they would take their forgiveness, receive it in its totality, and then turn around and forgive others as well. Of course, they had the freedom to not do that, to do something different. Na ia I lātou le a ia te tau ma le malosi. Le ua whamangaloina I lātou e le li. Wa ia I lātou nei, le pule, le a ia, le iloa. E mawhaiona whamangalo e I lātou nisi, or not. E lo lātou free will e na. A tonu ana li lifa le finangalo le tua whapeona o whamangaloina o tō. E awfo ia o tō na whamangaloina isi tōso. Ia ele avesea ia le ti Apollo, ma le fili. Alo ia pe lava tangata e mawalo lava I lātou ia le tala le lei ma le lofo le tua. Ina te iala ia o amio tonu. Te iala e whamai o oeleanga, o oeleanga, o oeleanga. Ele o langona I lātou leisi tu o le tupele nā. Ona ua whamangaloina o le tua. Mele nā o te whamangaloina I oe. Ia. O le mele nāna na tupu I le eseta. O le mela ua o tupu fo I se mātou ngā luenga. Ua te le awa nei I tangata nana viu I nela mātou Easter le whamai o
o vama le lima fela fa tangata. O na uilo ai lea e te lele pule la ale na, te lele le pule la ale na malae tino i matangi. O lo o fawina ma o lo o fawatiliina pea ona o le teknolosi o lo o whengai mai tātou. People can continue to download it and then avail themselves not only to the word, which is important, but more important the lyrics of the songs, because this stuff is not easy. E mana ia pe a whai maini nai nota e folofolo mali e le moni o fionga le tua. Na ia folofolo mali e la tātou inu manga. Mana ia pe a whaini nai pese e mana ia e le whalongo. Ina ia whaingo fie o Natalia. O le mta upsilisile a ia ma le upo le tua le toe fo i mai. E mo tātou wa ia. Mo tātou wa tūlanga o tātou e se tia le teimi ma le nofuanga. E mana ia nai upuna lua ma ni nai nota. Ni nai semi-kueva. E moli e le fina ngalo le tua e alai pesenga. Ia la tātou pese le. Ali IT. Ia, whamai se oriana, se mai mau pe ana whapena se langona moni e maua o tātou tangata. Pei o le atua soifua na moni lana whetalainga.
malana whaamanga longa. A pitai o tātou na upu matala, sometimes I leo moni forgiveness. Yeah, mana ia comment to say. So si tosi atu la le melea e se a tātou, e se le tua. Go back to that. Okay. So e pe o le melea, o le melea o le compare o tātou I le tua. Ia, I guess e mana ia foi. O lewa o tātou whaia ia tupulanga e tele ma ia tausanga e tele. Ia e paule mea tātou te loa ai. Tātou te loa ai lo tātou māmasangia. A compare pe tātou I le tua. O na tātou I loa ai leo lo tātou le ato toa. O le tua I o le tua. But I think a compare tātou nei ia tātou le vai aso lau tea. O na iele o sina wha moe ola. O na iele o sina winga e mawhai o na wha au popo se le lei. I le lei o lo iei nei. Alanga a compare a tātou I le tua. I o le tua I o le tua. Mai māma sangia I tātou I te mi umalapa. Mai ele mea tupu pe a to I lalo pe a fo I se au. Ele mea tupu pe a to I lalo popo pe a se tu malo. Ele me tupu pe a umi o mativa. A tātou wa aila iai. Una le tātou te wa ai nei I le teimi nei. A tala I tuala tātou tangai. Una tātou I lola ia o le upumoni le nei. Well, let's take the kids for example. A whapea ai iaini ta maiti e ta a alo whaatasi. Ai malo lava le buli. E o mai te me le tu fia ta a alo ai sta mai ti le puli. A whabela o se puli ata mai ma maola na vai. E whaifo I lava ma wha malo le istangata. Ina ia moa sawa no e to e ta a alo I foi. It's a continuous games. A tato waifo I le o tato vai ni le draft at NFL. Le vai yaso nei. A tato vai ne foi le fawina le NFL. O na tato I loa lea o au le leila lato record I le tausanga o mawai. O lato na e piki mua taleni ia mai le kolisi le tausanga nei. E mafua mai on mena o le ale mea. E le mawhai ona malo pea se au. Mawhifia tangata e sapora lato team. So, peo o le la utosi le melea o le compare I tātou. So, whamaia se mai mau pe ana whapena se langona moni e mau e tātou. Pe o le tua soifua na moni lana whetalainga. So, o le tua soifua ia tautalatasi, moni lana whetalainga. And I would hasten to say, let's not compare ourselves to God because, God is God. I'm a fair to compare I tātou I le vaiaso nei le vaiaso o mawai. And familiar tātou, well, isi na vaenga o lo o langa o te leo nofo whamangalo ai. Eise tangata na anga leanga mai I a tea o I le masina lau o tea, le tausanga lau o tea. E ini tangata o lo I lo o langa e te tawana whai I ei sa u whaamangalonga, sa u whaafetai, sa u whaatu e, sa u whaamalo. Ina e mawhai fo I ona toi fo I mai. So that's a more realistic way of taking some of these ideas and apply it to your life. Wa ai le tuspa ia le o se lua I le wha e sasa I le tangata. Ni e wha sao ai o ia le se lua I le wha. E pese tio ata, e pese mirror. Groom ai ai o ia o e te no wha mateu tau. Sao I folo lo mwaulu. Vali ane o mata, whapapanu ane le vali laungutu. E peo le ngana al tuspa ia. E le o se lua I le whaafo, e le tae le uru o lo tua, o I tae le uru o le tamau tamaiti. Ina ia sao la do. So the heavy lifting and and that which changes the world is not out there, but it's in here. It occurs here. So e pe o le so swani atu na I le whaasoa mana ia fo ia seiriana. Tu sai fo I male.
ma le tūlanga o lo i tangata i lona pale whengai ma le tua. O le tua ia o le tua whamaoni. E le tūlafo ina i tātou, ia o tātou a pe lo tātou winga le nā. A whapea lava la e li lifa oe ina ia le lei ia lowolanga. Aluanga i luma lau tau mwhainga. Ia whaatufunga ina atili oe i upu matala ma manatu. Ina ia atangia i le lofo le tua ia te oe. Ma e loa i fo i le lofo le tua i nisi. Ia o lava ia i la tau o lo angleanga ia te oe. Ia ona te taula ia ona take on ia le mele tau ene atu. Pene ili se tatou comment le nana so i lalo sei. Yep. A little bit. Okay, io fa mai ia se lau, you will be forgiven if you admit you're wrong. So ia mana ia foi. I mean that's important. I think that's part because o le ala o ngā o le whamanga longa pe a whaia te le o salamo. E te tauna ia te oe ia le salamo ina ia nofo le leil whamanga longa. Ina ia whamangalo oe ma it sticks and it's meaningful. Mana ia le manatu se lau. Whapopola le manatu na atato wa ai nei la i le toitu mai o le li i le eseta. Wa le whamai ia se lau e te tauan admit le tangata lona se ona whatu a whamangalo i lea. Ao le mena tatou wa ai le eseta. Na toitu mai lava le li. Pai atu ana upu ia Outou Manuia. I land i le au so. Everything's good. Whamangaloina. So mwhelam tatou whapea o la wasala mō ia lau so. O tala la o tama ia. E lea ia maseisi le i maliu whamaturo. Vangana ia Ioane le moto patamo. A o tama uma ia. Le se furutasi lea. Whaapopo ia ma le to telefo i istangata. Ma tau tia ma istangata fo ina umalo lato wola. Ila lato taltununga. E pese i o le mena tatou te iloa ai. Ua salamo tama ia. Ma ua langona i lato lo lato whaamangalonga. Aisea. Ona ua uma i alo lato wola ile mata upu na maliwele li. Ona ua mawhaia i lato o naanga le leia tuia i lato lo oanga leanga mai. Ona ua ato toa le fina ngalo le tua ia i lato. So, menae e tatou te loai. O lisi lea whaatufunganga. Befo tatou maua le tala i le tamama o nā tali e tō lua. O le saik au dina tatou i upu. E se tatou vaai i ana ngai oina. Se tatou vaai po o tūla i mailana whanau. Se tatou vaai po o anisi mea. Action speaks louder than word. Al me o tupu. Talk is cheap. Wa mata ona pese i wa ave i tatou le whaamomua, le whaatue, le whaataua i upu. E whamai tatou a tele le utu vāngana a le tangata on whapero tatou, leanga le tama li e ata maima. Leanga le tama e mau upu, le msusua na upu. But don't be faked out by that. E te tawana ona tatou vaai i tuatu upu nei. O le whaasaseina i tatou i upu. E tatou vaai i le iana ngā ruenga. Vai po le asana mea o lo whaatu e isana mila i le tua. O ai le nuu i la naumu. O a maisiana whanau. O a latou te tōlua. E pei o le mele nā te tau ana whaatufunga ina i tatou. Ne te uwhaseina tatou. Te uwhaseina tatou langa o le o te lea ina whai umama natu tangata. E o ai tangata le te tau na whai o latou manatu. Ia le ua iai le malaele nei e manatu umai a tangata mawhai o latou manatu. Pese megaphone e whalo leo te leina e manatu sa le te tau ona manatu ina ma mai iluma i le ao te lenga o manatu. Ta ua ma le lei ma le aluanga iluma. Ia a le ua mai a ona o le nā. So, vai i tala i tua o tala. Look at the questions behind the question. And then more important, look how it's manifesting out in the world. Because talk is cheap. Mai sei, ona toe whaapea mai lea o le isi mau o le tuspa ia. Alofa pea I o tātou fili. Whaaftai only speculations of us human being tātou to fall over and over again. Ai alofa mai lava le tua I lana whanau.
Ia pe ole winga nao o le tua. E lofa mai pea. Now, after having said that, tauna valu leu. Tauna tato mafau. Paule o le tamana fasioti lava ia lo Natalie. When he allowed Christ to die on the cross. That's what happened. So ole le tua alofa. A umila o tato iei lalo le la aurena e pe le tupu. E tauna valu. A matai upu. Ona fasolo tuaila i e tato ngayo ina. Sidi po fe o feisa taulanga. Pe olu i e tato tupe. Taimi. Patufunganga. E pe lao ina e a matai ona. Na furi le larangi. Ia ma avea i tato mataulanga ola le tua. I le larangi o lo tato nofoi. Mana ia comment on ia so vita. Leo tau whape le isesi o whaalongo mai a mesel vanga ia e whaia lato tala i lungo o tato malai. Ia a pe o leo wa ia tu nei. O lo ia inai me o lo ngale mulemu ina. E ma le ngale nei o le malai le nei. E mai ia inai mea na ngale mulemu. Si o tato soka e pe fola wana watu le ngale mulemu o lo i nei. Ia whapena fo i ona talia man fia le ngale mulemu o lo i na. Ia e whasoa mai. Whaftai lava Reverend Misipo e na tangaloa e lo teimi whaava no e tautua i Samoa. Whaftai lau tautua whatamali i a meise fo i rasunga al IT. I ia le li. Ia lo whangia le tuolo lu soifua na ia momoli soifua i ainga. Ato wha soifua ina. Ia whaftai se lau. Okay, well, na iei le tusia Pope Francis na release le Easter le sana le Easter. Whaitau ia le na tusi la e pe na ave itai o community organizers. Lato o lo whaia movements te tele e le lorangi. Ia o le whaila e Hawaii movements te tele i nei o lo whaia le ngata i California, ma LA County. Ia whape fo le United States o America. Pe o lana tusi la e whai i tangata ia e tūlei pēr. E whamarolosi pēr i tangata. Ao mai tangata ona o mea o lo tinga ai. Ia no nofo le lalo ma se itala noa. Whalongo. Ia umia o whalongo i le mea o tinga ai tangata. Ia ona whamaila ia o le o Pope Francis. Ele ngalo ia o le tatu teimi na tatu iei Modesto lea le mamau te le atuna ia i Pope Francis. Whamaila lantala, o le mea o te alofa ia o tō leanga iei le teimi tō te you insist on your rights. Tō te mana nao ai i o tō aia i la le tula fono. Ai le o mawhai le system ona a vatu ia te o tō a ia te tau nā me momua. Man melo no lua o lo o whaapele o tō le philanthropy. Pe o lana miti, se mai mawia pe ese te me mawhai ei ona go beyond philanthropy o tō. So you don't necessarily have to insist on your rights. So mana ei o le tusia a le pope. A pe o le winga le nā o lona nganga. I le mea o lo o iei nei ia le tangata. I le ngata lai nei Amerika. Ia o le telefo i lavo i situ o le langi le nei fo eseta. O lo o tanu ai i lalo le winga le nei o le whaatua tuanga kirisiano. Tu lai pea. Tu lai pea i lona wha moe ola. E tinga lava o na otilo tātou te itai maliu fasia. Pa lava au i lunga o sa tauro. Maliu se maliu mātanga ai le iso nangasala. E tinga lava o na whapea ina le whaia o lo tātou te itai. Ia e tu lai pe lava o i ele seta. So lantala la
tu pe fo I outou. Tu lai pe fo I outou. O wana I whaaitia lo tau leo. So insist on your rights and see if you can go past philanthropy. Philanthropy o le mele e whai e tangata mau mea. A tele ni alato tupe le pito I lunga, o na whaila I o le policy e le malo e mawhaie, o na tax deductible la lato foai philanthropy I lalo I tangata matitiva. E pese I o momoi mea to ulu mai le la o ai le matai. Pe o lau whasamoina lau te lele na o le upu philanthropy. So, fe mai ia poped. Te mi umalava e ai o tole mea lea e pa u mai I le lau o le matai. O me aina pe e whaangase ai o tō mai le fesili mo tō waiata tau. Fesili mo le wha tangata ina o le atua o lo I tutonu iate o tō, o lo tau ave o tō. Te mi umalava ngase ai o tō ona o le philanthropy. Ia ona o tō le insist la ia I o tō waiata tau na whai ai o tō e le atua mai le amatanga. So o lanta talo la mo I la tō lo organized in the communities. Talo sia I ese teimi e sili atu ai lau tō wa ai nei lo momoi mea ia to ulu mai. Talo sia I ese teimi e malosi e lau tō leo. O nau tō finaula ia mo tō waiata tau. Ina ia o tō no nofo I lungo le lolau. Ia yeso tō no foa. Whaatasi ma I la tō o lo nuti ina le tamau ainga o le atua. I systems te tele ia. So o le sina mea o te maitawina I la natusi. O le si mea o te manatuaina I le tusia Pope Francis. Pe mai o te tau o na o nei I le taimi. E mafau ele lalolangi is a basic universal wage. E pe o se tupele te tawana maua le tangata. Ona o ia o le tangata ola. Te mantui nai le leo Andrew Yang le sa tau vai le tofi blistene. He was running as a Democrat. Well, he is a Democrat, but he is running for the Democratic nominee. So Andrew Yang was advocating for universal basic income. And the premise by which that comes from is because we're part of the system. And this system will displace a lot of jobs in the near future. And this system has disproportionately accrete the wealth of the nation and the country to the very top. We have a word for those people. It's the 1%ers. Whamaila Andrew Yang, a mo se te miawa noa guarantee ele basic income mo tangata ia. A whetala ele masina. A whelima se lau lua a masina. O na amatala I ona whau I tātou se malo le lei, se malo mo tangata uma, le manuia lau tele mo tangata uma. E pe o le manatu leo Andrew Yang. A o le manatu o le pope ina ua si imai e ia le manatu le na e pese I e whaavaelo na manatu ona o lana tangai I mea o lo tutupu le rolangi me whamailantala ua leva tele o safa o tō ua leva tele no tō matitiva ua au tupulanga tōru wha 5 tupulanga o stuck pe lava o tō le social strata le na so mailo tō suffering le na ua mawhaia e o tō o na tūlai with credibility. E le o amana na ola o tō le mele na le o whai atu e mana ia le universal basic wage. Amana na ola o tō le mele na wata tau wai. Wa yelo tō malosi. Wa whatufunga ina fo o tō o wa loa tau sanga o tō tua. Loa tau sanga o tō matitiva, o tō safa. Ma o le mele na wata tau wai. Mo le teimi le nei. So, o no fo mokto e mafo fau ile tusia ale pope Pope Francis ona o iloa ile o le nei mautinoa ale me foi le na tato tu le pe lava I session so vai le central o
le sacrifice, le central o le suffering, i le manuia o le atua. Mai o le mele ana pese i whamai tātou o whaamala i ina i le atua a tamu ma Eva. Ina ua la leo siustai i le atua ma aile fu o le la au i e tena. Le mele ana whai atu ai i le atua ia a tamu e te ai au me ai ma le afu o mata. It wasn't a curse. It was a tool for accessing blessings. O le suffering lea la a safa e atamu ina ia matala lona i loa o le tua ma losi o lona mana ia whaifoi ma awala e atufunga ina ai o ia mo mea la atupu. So na whai uala ele pope ia lana tusi. You start talking about life after the pandemic. Whamailan tala e uma fo i le whaama i le nei, e uma fo i le siama lea, e ma vai fo i le vai lusi. Te tauna te pena i tātou mo le te mea uma i le pandemic. Whamailan tala, we should get on with the project of integral human development that we long for, that is based on the central role and initiative of the people in all their diversity. So, o toi whamanatu mai e Pope Francis, le ngā lala o le tangata ina ia si itia lona tūlanga, ina ia whaao popoina lona iloa, ia whaateleina lona tamau ainga malona filemu. That's the human development that's very integral to us. Ina whamaila i o lantala, tauntu e fo i tātou le mele nā, include umai tangata i o lato esenga. People in all of their diversity. O lesi lea aikia mea manatu tulimanu le tāua o le diversity. Ese tangata. O mantua inai ia le whata otoa le li i whamaile li i ua peile malo le tuo se upenga e lafo i le vai. Toso mai ai. Tele i ese. Ia mumu, ia alanu moana, ia uli, ia sama-sama. Whamaile li i whapenale malo le tua. Tele i tangata ese. Le whalafa pēr ia lo Natalie o Pope Francis. We have people in all of our diversity, and we need all of them to participate in this integral human development that we long for. So it's part of our skilling. It's part of that which sustains us. It's our why. It's why we get up in the morning. It's why we do the things we do. It's why we continue to believe in God and His Son, Jesus Christ. So my Pope Francis, he went on to say that this global shutdown will free us from operating on automatic pilot. So le saolotonga lea tātou te maua mai I le mele o tupu, le vailusi, the global shutdown. Ua whaasaolotoina I tātou mai le mele o le automatic pilot, o le lekea, o le mawhauwhauro loto, o le fifia I tātou I me e to ulu mai I le lao ai alamantai, o le talita oto e tātou, o le ngasio malolo, o tātou leo e o mai ia what? Mea mamao. E a mai tamao ainga, loto, o tātou le sua, o tātou le eli, o fifia tātou le automatic pilot. Me la te tauna whai, e tauna ala I tātou mai le moe lea. And allow a humanist and ecological conversion that puts an end to the idolatry of money and places human life and dignity at the center. No inga tauna convert I tātou, e tau ona salamo I tātou mai e tātou amio tuai. Ai la foai I tātou I le tupe, la foai I tātou I le tausi whaatupuaina o le tupe. And tuule tangata I le o ngā tutonu.
in place of money, put human life and human dignity in the center. Instead of looking for a better job that pays more, why don't you put your human life, the life of your kids and your family, the dignity of your grandparents and your parents, put their dignity in the center. Have that be a consideration instead of the idolatry of money. So for me, Pope Francis, I'm going to the conversion lena. It's the one that fesili po le afaina o le tavale le o te wherua iai le kesi o ona le tu I fafo le e si iai I lunga ia le vevela o le kelope le olo li uswa vai ai le pole matu ma le pole saute le olo o si iai le swa sami le atu Pasifika le olo o lo fia ia atolls ma motu le tatu atu Pasifika le fesili le tangata o le ala unga ruenga o lo fai. Pai titia o le nā whaina. Ia o na whaila I o ngā ruenga nā. O wale toi a vea le tupe matupua. Mā atua tātou te tāpuai o to meti pōngi sā iai. A te taona a vea le nei global shutdown ma me ala I tātou. Una convert leo tātou from an idolatry using money to an ecological, humanist, human life and dignity centric way of being in the world. So, no umana te whaitau I le tu sina mai le Pope Francis ona mawale o le nganga file mo. Wa e stemi tātou te mawhawhau ima manatu se pe ana tātou le I nei soleli. A tula I se tai whapena ma encourage mai ia tātou le o whatutua. So fui lava pe tātou tele ni te katoliko Roma a le manatu ai o le manatu. O le upumoni ai o le upumoni. Po le alava ia le teu fungala au na nā I tua. Po le alo na la ei. Po le ale denomination. E wha ofu ai. Le o le memoni ai o le memoni. Me te manatu o le silea tulanga o lo I tātou nei. O le upumoni lava le to e fo'i I le economy le mea e pe o na iai le amatanga. O le atutupu fo'i ia nisi mea e lave ina I tātou. Ina ia toe malosi ia le tātou whatutua malosi o tātou tangata. Ia wale aluanga I lumo le tātou lalolangi e pe o na iai. Ia si tātou pese lea. Ia ona wha umatu le tātou prokalama I le tasi tu. Tu I ai nei le nganga Toi fia te pai le mafutanga O e pele I le loto Le nei ua vala Mamana tu I whai ngata Ona ole ngā luenga Ui I le
i talinga lolongo ina ua tu mai le to'o o le amu le foanga o le finanga lo lea o le fono no ulu ue ai se a ea ua whai ai i ta whaapea tama whanau moni ua e la foa i mawhaata whea Whaamalo si pea Whaamalo si pea Ole ola e whaamavau lo tau i lea Ta pene ko fesi i ta i solo Se sale vie toa le loto A o isara e lua ta talo I aso fai so So le vasola la ute ele fai sa mato worship on Facebook asa fai la mato Zoom Bible study. So na sa mato tala noa ele Ioane lus fulu fau pues fulu iwa le tos futasi. Se fai ta watu nai wai upu ia atonu e langai fo ini nai manatu. Wo i le fiafi o le na aso o le ulua i aso leo le vai sapati. Punitia fai to o le mea na poto ai le au so ono le fefe ia iutaia. Mali watu Yesu o tu itutonu na fetala yatu le o ia ia te ilatou. Ia Outou Manuia. E fetala yatu le mea o na faali atu le ia te ilatou o na 5 malona i tu. O na oli ai leo le au so ina o latou va ayatu i le li. Na tu e fetala yatu leo Yesu ia te ilatou. Ia Outou Manuia. Pe o na uina mai o a ue le tamaa. E whapefo i o na uina atu o tō. E pei o le memo mua that jumps up i le whaitaunga. E pei o le mele o le fefe. Whamai sa poto le au so o i le feafe. Unitia whaitutoa no le fefe. Fefe iutaia. Ia ole ngalo iutaia umafo ia tangata ia. So pese i o fefe ista ngata o latou fo i tuainga. Ia atonu e mawhai ona tātou whapea a whapea i eise isi e tau on tātou fefe ai. E tātou fefe i tangata latou te lo tātou. E se ale whai o le tala i le malae. Wala awa tu lo le tina. Ei! Ia ona fefe lo le o le tamititi. Eise a. Langa fo i le eise isi e malama i a te i a tu samalon tina. Penafo ilo tātou tama. Penafo ilo tua. Pisa a se potopotonga au te savali atu loa te i a o file mo me uma. Ia. Pena ia le winga. O fefe la i tangata iutaia. Ia na mali watu la i o le li. Tu i tutonu ia i la tō mo whai atu i Outou Manuia. O le si mea tātou te iloa o le alatu o le li i tutonu se potu o loo punitia. Punitia. Te puni whai tutoa. O na fesidi ai leo i tātou o le ale i tu ai ngā tino na tu wai le li. Awa e mawhai ona tātou whapea o le tino whalenganga. Ia a tātou wa aine whailai e isi whaali ngā le li i le na ai lava la lātou tunu i ai le tuloto. A whapela o tino whalenganga.
ia ele mana o miani mea ai ele tino fa le nganga wa le nganga ai o le nganga. Ai whapea fo i tātou te whapea o lona tino a lea na maliu ai, lea na tō ai. Ia ele ato tō fo i lal tali na. O le tino lea tātou te soifua maola ai, lea sa tanu mia ai le li. Le mawhai o na alu i tutonu o se pā. Le mawhai o na oso i tutonu o se whai tutoa po se potu o lo puni tau. Ia, ona vela ia ma mea tātou te mawhau adili ai. Wa o le whamatalanga la, e whanofo ai le o whatutua. It's a transformed body. O le tino e lea nganga ato toa. E le soma ato toa as well. Carpo and soma. A o le tino e peise i e whapeina. Le tino e whapeina. A over ai nei i le technology le ta o le 3D printing. Lea ua mawhaia i la dou o na print mai se ata ia se heart valve, parts o ta avale. O mawhau la ia i le melea. Le melea o leva nei loe lau kirsiano. E iai leisi tu ai ngā tino mai o me ese mai nei lo manatu, anganga, ia ma ese me fo i matino, o me masani e tato. O le iai o le veni lea, o le iai o le thread lea, o le iai o le pitofilo lea i la tato kanona. A umia o tato tosi nini ina. Ona tato i lo ai lea, leni me fau mei o lo tutupu nei. A me o leva o na whai ite mai e le tala o lo tato whatutuanga. Na paula valea o le iai o lo tato whatutua e manino e nei mea i ai tato. Ia, whapea ona na awina mai a uelo tama, whapea ona awina atu o tau. So, e peise i o le mandate lea le li. Jesus was given the disciples their why, their purpose for living, their mandate. Whapea ona awina mai a uelo tama. Whapena ona awina atu o tau. O mena e tāua i lava le mele a tātou o le mamanu o tamaiti, whanau mai lo lava le tamaiti, pāpa tiso loa. Le i a tōlon tausanga, pāpa tiso loa. E sea, ina ia a vea le neia nganga fōu lea ua tino mai. E whai matino ke riso i le amatanga. Ona ta penala ia i ona mātua moni po mātua whai. Se ia o ile taimi e sa ili ai o ia ma whaila na whai unga ina watoa le sfulua, sfutoru tausanga. Mo teine vave lava le process e mo tau le slow. Ai a whaekalesia loa au sa ili whaekalesia ia ona confirm mai lola eutamiti le whatutua. Ona a mata lola ia ona a vea le whatutua e whai ma mea moni, mani mea ola. Mo le tangata lava ia, mo le tamititi. So, why am I telling you this? Pamaile li I whapei ona awina mai a ue utama. Ua whapena ona awina atu oto. So, atato vaaila I le awina e le atua o lona atali. Ia awina lava e whai ma pepe. Le fwoi na awina mai ai uma I tato. E le ia se isi e whanau mai e unoa ma le whanau le na whanauina ai le li. Na whanau mai o na mātua, na ula vale fo e peo na ula vale I tato. Na papale lava o na mātua ma tau mawhai lava a vatu I le tamaititi le me pitusilio na whitau I moi le temina sa whaino na manatu. Sa whasosoani I ngā luenga o le ainga ma latu whale kāmuta. Se ia o lava I le teimi ua langona I le tangata lona matua ma lona vala awina. Ia, na amata lola I o ngā luenga fola li. So, ele manatu e whapena fo I tātou. E le whanau lo lava seisi whaife au lo, le ia mamanu mai lava o le titi. Mamanu mai lava o le titi. E fo I steimi e pi o ele alu, ia e lai o mamanua.
ai fo isi me au ngai le finangalo le tua ia ai fa pena lava ia mai le fa pe ona wina mai ia o le utama pena ona wina to o te le iai o te manatu na ile teimi na mafau ai le au soo e ile me o tupu ile li to te manatu ina le teimi le na o ai ma Peteru ante rea mai Ioane i lunga Iakopo mai Ioane Peteru Iakopo mai Ioane i lunga o le maunga o le liwina e peo inana amatai ona ese le vaai le inner circle lea i le li ese fo le vaai a lisi e sitama i le li o te manatu na matua ese lava i le vaiaso mulimuli le na le pasiona o inana matua si ia i lunga fo i le ese mai o le li mai lana inner circle Petelu Iakopo mai Ioane ia ese mai fo i malveanga ia mai yuta mai isi vaanga na ia au le meo u whamtalai na ile tala na ona e whapeaina i tato umalava. Ele teimi, you'll be so moved, touched and inspired by an issue that you just know this is something. This is something that you've been called. Ele mawhai lana e moele lei. Ele mawhai ona e moele lei se vanga nā lava o whataunu uina le wala au lea le atua ilo tangata. Ma elo manatu o le mea lofa le na ale li na ofo ina atu i ona so. Le na mawhaia ia i lato ona ave le tala le lei tu li inga o le langi. Le na wha wau atua e Ioane Viliamu. Le tasi valu toru o i o tato lau le leo lo o whaie fo i tato. Only this time le ua ese ia malai. So o le mela na tu watu e le li i ona so. Ia Outou Manuia. Peo na awina atu o au ele tama. Awina mai o au ele tama. E whape foi o na awina atu o tau. Uia whetala atu le mea. Na manava atu le o ia ia te ilato o whape atu. E o tau talia le nganga pa ia. So le whaila ua toe distinguish ele li ile tau o le manava. Le ngatan distinguish ele li ile tau o le manava. Ia le wha tusi e Ioane. Ele tustala ia Ioane le tau o le manava. Wa le sil na mea a whapea lava e mawhai i tātou o na focus i la tātou manava. Either through meditation, through prayer, through yoga sometimes. A whapea lava e mawhai na focus i tātou i le manava. I nā lava tātou te langona i le iai o le tua. I nā tātou te langona i le iai o le tua. E le mamao. Le mamao. So o le lau o tu mai le li pa mangalo anga sala le o so pa yatu i so o yela la to nga luenga le o lo lula i mai. E mai o tu talia le manava. O tu talia le nganga pa ia. Wa le nganga pa ia lana e to fu maua o mai tato. Le si su to va ai le li. Le ia i tato le manava. Po le nganga pa ia. I lato umalava tau te whamangaloina ia o tau ngasala. Whamangaloina ia i lato. I lato umalava tau te tuupea iai ia lato ngasala. E tuupea lava ia. E se le powerful o le whetalenga lea le li. Whamai le li. E ia te o tau le power. Ia te o tau le malosi. Whapeona o mawhaiona o whamangalo o tau. Mawhaiona whamangalo o tau nisi. Or not. Whapeona mena lenta tu tala no ai. Na manino lava ina o tu maileli. Ia o whamangalo ina nga sala o na so. Po alava lato nga sala o whamangalo ina. So e lua la me e whai o le whamangalo istangata. Le lau whatu le li a whamangalo o tau. O na mangalo la ia. A whapea tau te tuina pea ia la tau wangasala. Ia na le mangalo la ia. So o le manatu o le li. O leo o ia te o tau le power. Leo o ia te o tau le malosi. Leo o ia te o tau how shall I say, le mea lofa. Ona o whamangaloina o tau. E mwhaifo o tau ona whamangaloina nisi.
I se mana ia ai a latua ele neia solulu e tau lesia solulu lea o e whamangalo ina malava ia tangata sa angaleanga ia te oe. Yeah, and I think tangata fo isa e angaleanga ia. E tau fo ina whamangalo ia lato. Mangalo fo ia oe ia te oe. Wa lesia name amatai. E amatana whamangalo ai oe ia oe. A mo stemi ava noa o na tava vaila ia o lo tene muli, o lo taulelea, sfurulua sfurutau tau sanga, or even younger. Na whanofole o tafa na whaiatule iai. Misi, o whamangaloina oe. Lau mele sa whai ia o mo lo whamaina o ilumo o tangata. Ele o whamangaloina oe. Le ngata ina o whamangaloina oe. Ya le o toi whaafoi oe le tā mafutanga vāwala latana iai ile amatanga i e tena. Au tā laiti. So e peo lesi le nā metotia, method, patufunganga, lesi le nā mea whai ngā ruenga. E mawhai ona whai e le tangata lava ia. To e mafofau i teimi a o talavou, I mefo I se na ia whaia. Ia ona whawhiloa ila ia o lo tangata talavou le nā, lo tangata pangota, I ona e whaile ia inga. Vita o whamangalo ia oe. So e whaila le vita lea 5 tausanga I le vita lea 10 tausanga. Ia ona whaila ia o le lua talanoanga. Whamangalo le tasi I leisi, whamangalo leisi I le tasi. Ia ona amata lola I ona whau se la asanga fau. Se e seta fau, o wape o le message le nā le seta. O ne ingalo, o le toi tū manu malo Yesu, nana fully e le taimi. See, it's 2020 le gaming e. Why? Because it's been 2020 since the year Christ was born. So, e le ngata le na, o fully aso le vai aso. O le mafuanga ala iona tāpua I tātou I laso sā. Ona o le aso le nana toe tū manu malo I ro tātou li. O le aso lava na masani e tāpua I ngā iuteia. O le aso tō nai. Maru lo lava le fiafila sfalele. Ia, matalo sa pati. O le aso le nana maliu e tātou li. Ana toe tū la I le aso sā. Le aso le tua I le sa pati. Mena le ala iona whea tātou tāpua I ngā le sā. So that's how revolutionary Easter is. That's how transformational the resurrection was and continues to be. Because we're suiele teimi. O fuli ia tausanga. Now, la taule kalena tangata Israel le wo onel tausanga 5 afe. Ele ngata fo na la fo tau ia tausanga Islamics. The Islam religion has different religion calendar. If a penafo ia na yo tatou cousins mai saina Asia. E mo tatou wa ia. O le tatou kalena le na. Ona o le aso le na na whanau e lo tatou li. Lua afe, lua se furu tausanga taluai. Talu na whanau. So, that's how revolutionary Easter is. Mena tawel e seta mal tutu le li. Na fuli ele taimi. Ina whamaila ia o le whaitaunga. A o toma o le tasi o le to se fulu maltolua I ngoi ati tumo. Ele iai o ia mai latou ina ua mali watu Yesu. E atu leo le oso o iate ia. O mātou ilo atu le li. O whamai toma iate I latou. A whai o te lewa I atu I ona 5. Mena tutu iai whao. Tulo tamatama I 5. Mena tutu iai whao. Maturo 5 ilona I tu. O te le tali tonu lava. Ia. Tala masani. O le mea o te maita wina I le tala lea. Vai wo tali tonu matangata. Isea. Langa na sawale li ifa mai I Outou Manuia, I Outou Manuia, I Outou talia mai le nganga pa ia whapeona. A wina mai a uelo ta maa whapeona o wina atu uto. Tangata umana iai. Tali tonu uma. Yeah, and now toma lea. Now I understand he's got a reason. Ala iona le tali tonu. A le winga lo tala. A whapeona taa toma
a sau whai atu la uso o mai la tona ye, o mātou wa aileli. O le si atangata e tali tonu ai lava. I langa la ua tali tonu ai, ia pai, mala whai, le whai la ua whai mai, ele mai ta i le o le mātou ainga. Ia le la ua tali tonu ai, o tali tonu whai au ia. E se alanga e se whainga tāso le o le tū to o tasi o oe. O le tū to o tasi o lauto o to. O le tū to o tasi le e senga o me le to o tele o mau tasi. A le tuai oe lea whamea te le tonu. It requires a lot of guts to be able to stand up and be a prophetic witness. Asa whai toma. And this is part of our tradition. I don't know if a tangata se tamale o tomale stamale lei. Leanga ele tonu i le li. No, mfentato amata ina, ele o le iunga le nā o le tala i adoma. O le iunga o le tala i adoma. Ina ua talitonu o ia, ina ua iloa e ia le li, ina ua whemai le li i tu, mai alo lima. Pai mai alo i tu. Whemai tau tino ngā toma. Lo ua li ia ma lo ua tuai. So, ele require toma ia le pai. Na olo na vaai atua, longo i le leo olo na matai. Ona tali tonu ai lava lea. Tala whamei na alu toma i India, set up by ia le Church of India, mai na nama liu ai, ia sili o toma. Ila na maliu wha māturu i lan tali tonunga, ngana moli mau i le li. So le winga lao tala. Ele ia se tangata leanga le ieni ona le lei. A iei fwil whaai te tenga mo tangata le lei whamei le lei ato doa. I fwil nei ma osi. I fwil nei mele ato doa iei. A tato walo i tu ta sia la ia le waa. Ia ona tato ta milo i lava lea. A whapea tato seule manu matanga i le ngalu. Whapea tato te alo i tu lua lo tato sa. Ia ona whailema o wala tato te se e i luma. Ia whamaileli. Toma ua e whatuatua a wā ua e wa ai mai i a teau. Mu ia o e le e wa ai mai. E whatuatua mai pēr. A mu ia o e le wa ai mai. E whatuatua mai pēr. O le silea whaopoponga o ngā ruenga. Launga wha amu ia le li. A mu ia e le wa ai mai. E whatuatua mai pēr. A Filipi ele mena amu ia e whatuatua. A wāla tau te ilo atu. Amu ia e whatuatua. Amu ia e talitonu. Wā o i latou nā e iloa. E whaali e le tua ia i latou. Ia no whapea mo mawhau whau i le ma mau ama i le Disneyland. It's like a folk story nei i California ma Anaheim. Le mitia le nei tangata o Walt Disney. Na sau i lalo mai LA. Mesa nofo ai nei Orange County. Io na vaai atula ia i le tele o tonga moli. A whamelantala, e le taimi o te tu uai. Ia le happiest place on earth i nei. Ia. Pena ino i tangata. E pele i loa e tangata le mea nei loa Walt Disney. Ai ona olona whaatu tua i le tua. Ona olona talitonu. O le tua e tu lai ei mea fau. E whaatu tu mai mea o mali liu. Winana mawailo na malosi. He saw the vision. And then it came to be. Ia pe olisi na mea tatu te manantu e le tala lea. Ia. Pe whamai vita ina ia tatu whasalaunga. So la mele tu atu e lava noa le whai tatu whasalaunga. Tungi e tatu pili. Ia ona tu mai elo le se wha umatu. Tala whalava, tala mai lau whanua, tala tamua. Ua manatu paresa tene i tangata mai i whafo. Sa o loto nisi pangota ona o le coronavirus, wana o le tatalo lava le wha moi moi, o le toi liu ina o le tō wha, o le matanga luenga o leo leo,
McDonald malana tautua. I le po aso ngafua na tusi ai le President Trump e whaapea o rea o saunia le tau fia o tangata malanga mai I fafo. O le manatu lea ua to e tupu ai o le mana o le President e tau fia leo o mai o tangata po immigrants a wa o lo tama fai ia pui pui a le ngā ruenga ma le ngata I lea o te tonu lava o Amerika. O le reporti lea mai te tonu o le Fox 11 News, o le Fox News at Night, papea foi ma le CBS LA. Ua toi langa le President o le nei manatu ono o le taimi o whai ngā pānota ua lata mai. Na whaia e whapea e pui pui ei o ngā ruenga o mo tangata Amerika, ai o le manatu whaadia mai te tonu o le University o John Hopkins, e 2 miliona tangata o le lalolangi wa afia I le coronavirus. Ao lea wa toi ali mai fo I lunga le mafua anga o le nei wha moe moe, I le leanga o le itu e wha aui mai ai. O le taofi lea na wha alea o ngā ina I le whale wha amsino I Washingtone, I le stete a wa umalava o Amerika, e le te tau o na pāsia e pei o le tolu o tausanga taruai. Sa o loto nisi pangota ono o le coronavirus, e iai lava le taimi e tau te talai o ngungu. O le mori mawina fo I mare taimi e papulai o mata o tau waso. E fo I taimi e sawa vali ai o pipili mai I pua ngā. O nisi o pangota, ua tuli o whaasalanga ono o whalave lave sa lātou o na whaia I tangata, e o ai o le fasi o le ngaoi, ma le whaamalosia o tangata, ma le tale pe whale. E o foi nātu I ate I lātou o tausanga umalava nei, e whaasoro ato ai o na ave ese mai o le lātou nei whaasalanga. I le tausanga atore nei, ua afi ai le to tele o tangata wana nofo ma le ngungu ma le lefia fia I le whaai unga I le se tete o California, leo lo tau te atu iai Los Angeles, e le talia ona e iai leo ngaonga o le alo lofo I tangata na afia. O le whaiti onga ona o le whaatau eina o le tulafono, ai se ana ua whai iai o whainga whape nei, ai whape fea le tā ua o le tangata, sa o iai o nei pōpō ngā mawhainga tā. Na sau no iai le kovano o Los Angeles e whapea, o whaalawe umalava, e le iai o se pongai, ai a whaia le tangata, o na ole te tonu o le nofo o le whaasalanga. Ai sea wale a mana iai o leo umalawe te tonu o le tu malo ma le sitete, a to eva ai te tonu o San Bernardino I le mata upuro tupu mai ai, e moni o lo la vivea uma tangata ma a fia uma le to tele o le wha mai o le coronavirus, ai au lava o na to I liu o le to wha e a ngai te tonu o le tu la fono. O California la o lo iai o le whatangana ua vava o ai le to tele tangata, le nei wa toi la ngā mai ai o mea sata tanu, ma le nei wa toi asi e toi te tonu o le whetuale e tusa malale nei wha ai lunga. O le taimi nei, wale au ngā le tu la fono. Na sau no iai le tasi o leo wha peo John, o le whale tonu le nei ua a fia mai le tu malo o San Bernardino, e moni lava o le coronavirus, ai ua whaatau ngā ina umai tangata, ono o le mea sili lea nei lo le tele o whaalawe lave, i le tasi o na upuna ia o na whai, e tā ua le tangata, ai le o le whaalawe lave. E aso le nei, e aso pito sili lea o na whainga tai tangata nu uta tonu o San Bernardino, le ngata I lea o tua oi. Na ia o na whaalawe e tele, pa pe whela le whetuale maro lato mafo whau tangata, o lo ono nofo I na foa, ma nofo wanga atua o lo o mia e leo, ona sa mori mau I ate I lato I taimi o whaalawe lave. O lo na whaapapolenga, o le tele o whaalawe lave o le atupo mai, ona wato e maua I lato le avanoa e toi asi e toi I ena mori mau, whapena ona whao o ina iai, o le 5 manosi po le 5 vale, po le whasi o tata. I lona popolenga I le tu malo atoa, e ta tia tupe lava te tono le whetuale, le lato whaaiunga, au le taimile nei, le mawhai le lato matanga luenga, ona au waifa tasi e tusa malale whanonga. Wana o le tatalo lava le wha moi, o le wha moi o I mātou I UCI, ona o le lava o mea whainga luenga. O popuni fōlinga, ua vea lea mawhawhitauli I le taimi nei. Dr. Carl Fierst o ia na saunoa e whapea, talosia ia mara malama e susunu I le ofisa o le nei whatangi I ula, whamole mana o mia I mātou le au whainga luenga, le tele o nisi o mea e whatanu wai ma pui ai I mātou le au whainga luenga I le taimi nei.
E lua se lau lua sfu maneiva o whainga ruenga wa a fia le coronavirus wa va aia le tina inga o tutonu i latou i maotanga se ngase. Sa vala wina le polisili e mori mau i se whai o sana tala i lunga o le televise sa ia ona whapea e re o le taimire nei e tu ina mai ai o se ripoti. Dr. Marin sa ia ona ta ua e whapea mo le na o au a o loo a inga le whaapopo lenga. O le puipuina o loo a inga a wa atu ua re ngā ruenga mataunu atu i whale ma a inga o te musu ne ia a fia o la o whanau ma loo to o lua ile nei whaamai. O le taimi ni o tangata mai whafo e le o le whaafitauli. O le whaafitauli o lo tupu mai lava i te tonu o le whainga malo. Na ia ona saunoa e whapea o le whaama i te ite a to o nei mea umalava e te tau lava i le whetu wale na tue vava ai te toa i te tonu e tusa i lana tau singa i te tonu i counties po i tualo ta i tasi umalava o si tete e lima se fulu. O le toi liu liu ino o le tofa, o le whaipule o Los Angeles, Eric Carcelli, na saunoa e wha malama lama lea o ngā tele o tangata mai whafo po immigrants e ngā lulue masa ili manuia i Amerika. I lona manatu sa whapea o na whaeloa, e le whaingo fia i le atu nuu nei, o na tāo fia le to o tele o tangata e fia su e i le lumanai. Hava ai fo i o Amerika i whafo i lona ia fo i malanga atu i whafo, e to tusa o malava e pe o tangata lo o malalang mai tonu. O le aso le nei, sa ia ona wha mala mala mai le lai tele, ai se a e tu ua ai le leanga e tau mawhai ave ese o i lātou i tu la whainga ruenga, ma toi ti poti i lātou i nuu no mai ai, ma tau fia i lātou i le mwhaina toi mai i Amerika. Sa tu tonu lava na fasili to tonu o le fetuale i le tala, ona mo tau mawhai le presidente o Donald Trump, ina ia tau fio immigrants a wana i o mai te tonu, e ave ese mai o ngā ruenga mai lima o tangata Amerika. Na ia ona whaalawi loa i le to o tele whapea e leo o le nā le mafuanga. O le mafuanga o le tupu pia lava i te tonu o le tātou nei malo. Ona, o le tele o tangata lanu umalava i te tonu sose lanu umalava, o i tātou umalava no mai mai fafo, ai o le whawhita auli o le coronavirus. Na ia ona toi whaamau au i le ili a tō o le nei mata upu, wa sa ia ona whae loa i le to o tele i te tonu o le fono o le parimene, o le nei mata upu o immigrants uma e au ngā i te tonu o California i le tama o ainga. O le to tele fo i o tangata California e le mawhai o na whai o ngā ruenga o lo whaia i la tau. A sea lao la le ave e sea ai ma tu atu ai o i la tau. Sa ngā lue ma le malosi le tama whai o le tama o ainga i te tonu o Amerika. O la na ia tarusanga sa ia o na whapea e au ngā ona tatana pia lava o le awanoa i tangata e fio mai te tonu sa ili manuia whapei o ia malona ainga ma le to o tele o tangata lau tele o lo iai ili taimi nei. O le matanga luenga o leo leo, e le maua se malo lo ane matanga luenga o leo leo, i le i tū la ma le i tū la i ona tiu te whaia. A le whaalave lave e sa solo mai lava ma le coronavirus e la matia o i la tau i taimi o ngā luenga. Wa ngā i luma o le numera sa whapea e le o iai li matanga luenga peitai wa a fia foi o nisi e to o lua i le so ne ua lima sa furu mari fitu ai o leo leo ua a fia. O le taimi nei e pei ona ta ua Alex Villanueva le polisile o leo leo fafonga fetalai e whapea e pui pui a lava le matanga luenga e mamau ese mai i la tau ma whawhita uli. O le taimi nei o lo o ngā lulu e pe lava o i la tau. Tausi pe lava le whengainga sa nā tau o na malili ai ma le tele o i tu malo i le pui pui na o le mamanu o le atanuu. O le taimi le nei, le lima sa furu ma le fito i la tau wa a fia i le whaamai, o lo tau sia fo i lava e matanga luenga uma lava leo leo i la tau, ma pui pui a mai i la tau, awane e a fia ai o la tau a inga. O le ngā luenga o lo whai mai fafo, o lo ngā lue fo i la tau i te tonu, a wā lava le pui pui o le simo anga a toa o le la tele. O le whāsaro langa sili lea o na tā ua e te tonu o le so, ua whapea mai e le me dano o le anganga whaafitai e mua pe lava ona whaia o le ngāruenga i mo i la tau o lo whawhengai ma whaalave lave whaafo sei. Le manatu atu i ngāruenga whita ma le matautia o lo la tau ona whengai ai i lua se whonu ma le wha i tūla o le aso. O le aso nei wa matai e le McDonald's ona whapea
Ila to lava lo whaafia ngai tonu mana ngā ruenga o whanau lawe whafua sei o le sami e ama le lau e le mawhane mai o nuu foi ma ainga wa yailo la to manatu whapea i o mai matana mai au i le mea dano e mawaila o malu i le tai au tau sa minga o le awauli ma le whaavevela o le afiafi o le aso nei wa amatai o le nei awaunanga se i watu i a me i le aso lima o whai o le nei awaunanga o no o le manatu matu i le taimi ma le tele o le awa noa o wha sewa haine i le atou a walo la natu matu i le to o tele o tangata wa a fia i le nei whamai. So, na mori mawina ai, le anganga whaftai mai le to o tele o whane mai, o fiso leo leo, o fui mu, ma isim tele o matanga ruenga i le nei fiso o soa ni sili. O tatu tala nā mai i lau whanua, o nei o whangariro sa mwere wala popa tua wā o matawheo, ia manuia o lau wafiafi, manuia fo i lau whanongolongo ma lau whaafunga, i le tau longolongo, so i fua, ma ia manuia. I hear footsteps slowly walking as they gently walk across. Hello. Hello, Uso. Yo. So le makwai polo ngali mele ya. Oi lea. O Sam. Oi. Lama kupus. So le lama nga mi mese tupe sa vai. Matua o fiwe so se fale la fo ai so le. Sorry. Que Amerika ali de mekele pe yali on ke fo me sa vai yali. Anu lungo le lima rua ma le Long Beach pura E le nga le fale Samoa. fale Samoa. Fale Samoa. La lingo le fale. Le fale o le tenye Samoa, tin sa vai e no foi le Sionco do Mexico. Oi. E le la fale na ta o le El Rupios China Market ngai lunga tonu lava o le Long Beach pura ia mai fo i ma le lima rua. Ia e la fo ani la tupe a. E le mfanga misi aki oe ke fa e la fo ngei ka masisea ka manga e la fo ngei mau ngei e ngei fo i. Yo e ngei Moi. So le ia fo le wa nga fo la balo tu ya o so le. Ia fo le la uso. ia uso vai Ia. onde ngalo yaki oe se a sau ma se ka plate e mau fo i le me ai Samoa le me ai vela. O so ea. Ai ngala so fale le asko ngai me la so sa. Ia. Yo e se Samoa ma se ka me ai pa mo le uso. Ia wale le o te vala awa tu la a. Ia o le fa Ia wale le faftai lava. Ia. Le El Rupus Market o lo fa pena o le la tau o nanga. O le Pacific Way Money Transfer i ele la tau la i sale ufi fa pena foi masale lo longa i le vantu meno o le lua valu fa fitu lima. Telefoni nei. Lua valu fa fitu lima. Le El Rupus Market o le tonu o le ai o Long Beach lunga o le lima lua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California, iwa o valu o lima. I le telefoni lima ona lua. Lua fa fitu tasi iwa valu valu. There goes my everything. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. El Rupio's Tuna Market e ta tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa. Tale ma moe, supo ma moe a paparu sami. Ofu paru sami moa tunu masi usi upipi. Sapa sui, so sisi, povi ma sima, talo ma fai. E whamaria ino no loto pa e fi atu matala atu o a au. Ile El Rupio's Junior Market i ta tonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California, iwa o valu o lima. Telefoni lima ona lua lua whawhitu tasi iwa valu valu. Every minute of the day, every hour yours.
Omi te tonu lau olu au Baile te pese nei mai mau Afifi malu o le tama Baile lau ulu nei ma tala tala Le lau fai fa pito I te tonu Vai I ma sai pa pe o se pomu Le la mai loa o le tama se fa ala I te Ngā pese ange so le ngā reo Sofia aile me maua. Talo fai. I o le alo manatu ne nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa I Samoa. Kei mi o le ia maisi arka male i o le matua inga se lau apopo e whai ele uparu sami. Ia le uka ku nye atu nu. Ia. Ke kausi la fia se whale mo I O le nafo na tawala awa tui au, peti sila fia le whale lelo au Rupert Juniors Market, le lua Long Beach, ma le lima dua. E maua umai nei. E maua umai nasi te latu o sound le au Rupert Junior Market, e tatonu ore ai o Long Beach, i le lima dua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California, iwa o valu o lima, o lo o maua ai o tanga talo Samoa, tango talo fiti, pusa mamoe, pusa fai, tanga raisa, matanga luau, e wha maria ino lo whina ngaro malo loto pe ai e a fio atu matana atu au ili El Rupio's Junior Market, ili ai o Long Beach, pe vala au de telefoni o de lima ono lua, lua wha fitu, tasi iwa, valu valu, El Rupio's Junior Market. Ia, pe o nai whasalonga na dato vendors o so swani mai fo il dato prokalama. O le si la fai o atu datu pokalama ale mele I lo lima o le press release ma le Central Bank of Samoa, and it's titled Economic Consequences of COVID-19, the Outlook So Far. So e pe la ia projections al IMF, International Money Fund, fa mai e pa u ia le GDP, o le Gross Domestic Product, pe o le fuatia le nā o le tamau ainga o le tunu. Mai la ia forecasting a le IMF. E pa o le GDP Australia by 6.7%. New Zealand minus 7.2%. United States minus 5.9%. Le 2020. Ia, o nei ala tō matematenga. Ai pese I o numela te tele ia numela e sea au sia ia ai ona o whawhitau I leo lo tula I mai. So e fo la lato forecast mo Samoa, I guess na o poru masawa I lea mama nono mapolima. Le whapea it's between minus 2.2% to minus 5.0%. O la lato projection lea I le economy e pe no fa atu I le aute lenga lava o le economy. E pe lua se lau lima se furu triliona le malosi o le economy la lorangi ia ona tuula I o le se furu triliona I le malosi o banks. A whapea ai mafatua I le economy, well, even by 2 or 3%. Ia ona fulu maila I o le lalorangi. A leo te vai atu numela ia mo le atu nuu ma le atu nuu. Ia o le ate le lava la faina. O le travel industry lava pe a du fatasi ia o le tali malo tu lisi mataanga airlines. Masalo ape 10% o le economy le langi. So afa pela ua shut down lava le na sector. Ia o te masalo lava la taile I le iwa po le se furu 44% e contractor le economy. So o le mela o whamantalei nai le mele ona e le whaingofie ia le tolu ono masina, sulu masina le la so nei. Mo I lava e pese I o le siama le o whaetitia I aluna tūnga. E iei mo me o fundamental scaffoldings no ia I te minei ona o le whamai. Mai o te manatu e le toe fōi I le whatamanu le I lona malosi na iei au le tuput whamai. Ma uata tangia nei. Watangia nei le winga moni lava o le vai o le economy globally. O le tuput whamai.
Nā le ua tangia nei. So, it's interesting, o leo o amai i le whaasalonga le Central Bank of Samoa. Outou Manuia o le message lava le nā e tasi. Mo le whapulanga fo I mo le datou whaafonga, and it's probably a refresher course for le GDP level o le tunu o le e be e whao on the bow o le bow mo le consumer spending o le whai leo o tupe e spende tangata I latou whadaunga ma ta whaonga mena so e tauale le consumer spending I ona whapopola I o latou investments o latou savings tupe I teo o le si component lon tolo GDP o le GDP o le government spending. Me ia e whaalu le malo ma whea lato whataunga tu whatasi ia le malo le ngatala I le federale. Ia e whapefo ia states ma le county ia ma city state tasi. Ia o le polo na whala o exports. Exports o le mele le whau I nei o na avela ia isia tunu. A malosi lava la tatou me whau I nei ma ave I whafo. Ia o na whateleina la ia o la tatou GDP. Si I lunga, tatou GDP. So e pei o pouna e whae whauina ia le GDP. So e ngā lulu whatasi a la pou ia. O le mea o tatou I loa nei. O le mea a fia I saina. Ia e a fia e fo I ma Amerika. So no one is isolated. E le ngatala I le whaamai lea o tupune leo I se vaccine. A le mele o levana o na tatou I loa le economy. Wa tatou wa aine ia o le economy lava a Amerika e 4% le consumer spending. O le mena ina ua tupule 9/11. Sa popole lava tangata ina ua le spend ia tangata. E nā sa te lea ina tū lei e te itai o le tunu use o tō te whewhe ia Al-Qaeda. Ai o e whatau ia mea o whewai whafo o I waalele. O le mena e ona e sa tāua lava le tū whatasi o le economy le me pena iai. O saina, msalapo 12% o le lato economy o le consumer spending. So o le winga la o lau tala. E te le avea I saina le fofo e te ave I le malo o Amerika. Wai e se le fofo le economy an malo o Amerika. E se le fofo le economy an malo saina. We're running a trade deficit with China. Alona winga e tele atu ia mea o loo fausia I saina. Ion export maila ia lato I nei Amerika. Nei lo mea o loo fai Amerika. Ion export la ia I saina. So o melana e tawana mafau iai. Ia o tatou ia Samoa se tunu lai titi. Wa le sila me o loa whai nai le bowl nei, le GDP le tunu nei, ona ua le whaatawaina ia investments. O le whaatawaina ia tupe sefe. O le o tu tele sau tupe pasilinga e maua pe atu I lalolo tupe for the future. Ia mela o tupu pe o tele lavaina. Print ia tā la. O whai ma o wala walu I lunga le inflation. Mai o me whai lava le te mea tangata ai il soifuanga I nei. Ono mena e. So, mo lawa tilo ma lawa ai e te tawana to reset le economy. E tawana ona yeisi na lolo e vavaya tu umai ia company e vai. Ina ia tulai mai ini company malolosi. E whepela wala utala le swa ule na utala noa I le amatanga. O leva tele ona tau collapse le na economy, an oil-based economy. Aisa ona o tele le tau. Le ngata ina te tele tutongi o tangata. Ia a o le awhaina o le si o manga. Le o mawhaiana factor in le tele o le mena. E wa tato waifula I ta vale. E te whata wale ta vale a lua swa o ana le 5% o le teimi o le ta vale e whao ngā I e oe. Ia o le si iwas fu 5% ia paka I lau garage. Paka le met whenga ruenga ai. Paka I le o whao ngā ina. So na whaila I o fisili o tangata lo mata I tuina me ia.
what's wrong with this? E ei se isi me talatu o le mea olo i nei. E se whaalinga toe tū. E mawhaiona tātou tanga i ai ina i mawhaiona tātou whanofo file muina le mele o tātou iloa nei. Le alme o tātou iloa. Lo tātou whatawina ia ta vale i tupele o ia i tātou. Ta vale le mena mia o me tātou. Mena mia mo 5%. E le mena mia le 6%. So mena le tula i mei lunga ia Uber ma company e tau mawhai e whawheloa i le mena o le nā. Ia e lisi mei duatu. Le ale le mena duatu self-driving cars. Wa ao olola i le mele nā where you're engaging a car as a service instead of a product. Ia o na sui lola ia o le calculus. O le sui lola ia. O le sui lola i o le tamau ainga. So, e pe o wha umila utala o nei, o le ai wha o ngai tātou metrics tuai lava e fua i le tamau ainga ma le aluanga i luma o se tunuu ia ma se whatutuanga foi. E a whapea e iaini manatu fou e te tauna langa mai tangata whatutuanga. E tangata o lo te litonu e se toi tuunga i le tuunga mau o lo o whanoa i le tele o mea o lo i nei. E pa o le tatou mea o le tilo tilo. O na tatou i lo le taluana shut down ia le economy i o kilia le ea. O le whewa i ta vale i lunga freeway. E o whasau ina mai ia le tatou environment. Ia o nai upulua lua nai e taulai ia le tatou prokalama i le neiva yaso o te manatu foi ua loa foi le tatou mafutanga. Ia ona o le fifia lava e mafuta atu ai whapefo i se pati ua sala. Ia po se upu foi ua lafo se po se winga foi le tau tamali i lo tangata. Ia whamangalo mai le au ona. Teimi ia manuia tele le whasau ngalo tatou o tunu iso se mea oro nopia i elo tatou o tunu. O lo tau o ona o mispo wena tangaloa. Ma i Outou Manuia. No one song can fully express our love for our Muslim sisters and brothers. But this next one comes close. And from all of us at Second Samoan to you and your family, Manuia le kirisimasi. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long live the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope
Sam, Ia, ke lo oi. i. Mana ia fo I le vaenga le o tautua le Arupio. Cater vaenga ia. Oi, sole. O aso whanau, o whai puiponga, o vaenga o mawhapena. Oi. E whai umalawa I lato. E o iai le la tautua. Mena e mana ia fo le tautua le vaenga le. E iai fo ila ma le pua vela e te whaatonu e fo ina le kamahoro le saistu. Oi, sole. E te wawe whaatonu iai ma wawe au e numero le iai. I. Ia e whaina la tuta pena na umar vanga na. Uina e whaatonu nei. O areo lato e whaavela po alato oi piki mai. Io e na pauan me te whai o le wala au iai whaatonu. Ia matau ila so te mana umi iai. Whetau I la. O lana o lesa whalim whono mato ainga. E fia whai fo ini sua tai. Ia e whai uma. Io e le mauala I si vanga no ni e tonga. Na o le pua vela lapa. Io e vanga o le saistu. E lo tamate tele fo I. Man, nei ala. E mawelani pepa keke fo I e whao ngai le. Maua uma lapa. A matau dia fo o le teimini o le coronavirus. Ia ua tele I na ngao whatafude. Ai le umia te toe rotu lesi teimi ua toe... Toe maua fo. Ia e. Maua tanga leisa. Maua uma lapa me whapena. Man, nei ala. Nona wingala la waru lai o. La wala au lai. E se telefoni wala au. Ia e. Nei e telefoni. E te wala au I le telefoni nai. Ma whaai loa iai. O le telefoni le sa e au maia. O le lima ono lua whawhitu tasi wawaru. Ia nga. Numerana. Le au Rippers Junior Market le lato au nanga e whaamari e nai o lo finangalo I le pua avela o le size 2 wala au nei ia Rupen lima ono lua whawhitu tasi iwa valu le address po le tuatusi o le lima lua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California iwa o valu o lima El Rippers Junior Market I Long Beach. Sons Protection, specialized in sound system reinforcement, sound system rentals, DJ services, backline rentals. Whawhasota nei e te wani nuu, lima o na lua, tolu walu, tasi o lua. Whawhasota nei a whape o iei se whilinga te tonu o se umusanga o se whale. Ailinga te lea, wha I poiponga, o aso whanau, maso tā ua I te tonu a inga. Wala au nei a e te wani I le lima o na lua, tolu walu, tasi o lua. Emaili lima starprosounds@gmail.com. Ole nei awa unanga e whaafiafia whaamari nei airo loto iso se whaafiafianga e tusai I lo finangalo. Wala au nei e tuani ile lima ono lua tolu waru tasi o lua. E tuani no Sons Protection.
say